I le whanutanga le au sui e Samoa le masina fōua o ke topa. O ia atunuu wa au fiai malo e tonu, e iai o lātou tupu e pe o Peretania tele, o le tupu o le atunuu o Brunei, ma le tupu o le malo Eswatini, o se atunuu le kontinenta tele o Afrika. O le whailo inga atu sitarama le tamai tei pāle mia o le tei fono fo i leo le komiti tele le malo, o lo ofea ngai mata penanga o lea tari ngā malo, le fionga fia me Dr. Naomi mata awhana ia whailo ai, le awa i umamai o tunu o sui o malo le tau pulenga, i lana sound wanga whala wai tele whailo ai le tūlanga o iei nei ia fuafuanga uma. O ia tāpenanga le malo e peo na whailo ai e le pāle mia, o lo whatino ma whaafoe le komiti tele po le National Task Force, mai se fururua komiti ngā lue o lo iai, le o lo ngafa mamata whaioi, mō vaenga umatau i no fuanga mō le fono, whapea pitanga o ta vale ma awala o whimalanga inga, puipuinga ma le saunga le mū. Wheso o ta inga ma whaalawi loa whapere le siteleina o sunga fono, tau mafa ma mata uputongia, ato ai o porkalame whaapitoa le a whaatino le vai aso ua tofa mō lea fono tanga, e peo na amante le aso luas futasi o kitopa ai maea, i le aso luas furuono o le masina fo lama. O a tātou tāpenanga o lo o wa'alua whaatasi ma le ofisa whailautusi o malo le tāpulenga i Lontona. Ato ai ma le tātou vaenga tū ma oti ma pisinisi. Mai ele o i titi fo i le sao tāua o le pulenga ma malu ali i mwhaipule. O sao au ma un whaapae o whaletua ma tausi. Ai mai se le maarosi o nuu. I le langolango ina o le nei whaamoe moe. E amatalia le fono i le aso luas fultasi anga i atu le luas fuluono o kitopa, ma ua atofa ai le vaenga o le tala whātai o apia, e afua mai le whalitari malo le taumeasina i motaa, e o atu le mauta fono o le pale mene ma le mauta whaamasino o Samoa, e avea manofuanga e tapu vaetasi i ai le nei tau au fianga. O le au te lenga o le polkalame e amata i le fono e talanoa i nai tūlanga tau ai a te tau i le aso lusfultasi o kitopa. So o ai ma le fono tanga mo tūpulana telavou, o le fono tanga tamaitai, fono tanga mo pisi nisi. O na so o ai lea ma le titalaina o le fono tele i le aso lusfulima o kitopa. O le tongala o pinga taitai, e whaatino le aso luas fuluono ato ai ma le fono a minista o le vai fafo. Ua fuafua e tous fulfitu por kalame whaapitoa o le a whaatino e le vai aso fonatanga, special events. Ma o le a whaatino uma i le mauta whaamasino i mulinu. Ua whamautu le lua afe o potu o whalitari malo, ma mauta taito tasi o filifilia, ato ai ma le afe o potu ua tape naina i le vaameli tele, o le ataula i le wafu i mtautu, e api ai isu ngā fono ua le sitala, ma ua mautinoa le malanga mai. O isi vaenga tā ua e pei o le puipuinga ma le saunga le mu. O loo ua whaatūlanga lelei e pei o na taimua ai le mtanga aluenga o leo leo, ma mtanga aluenga o lo ngafa ma o tātou tua oi whaavao mahalo. O le anga lulue whaatasi foi, ma tātou paanga masani e pei o Australia ma New Zealand, ma isi atunu o le Pasifika ua ofo mai le latou fesoasoani. Ia e whapea foi le malo o Peretania. E whapea foi tūlanga o Aoauli, ua fuafua e whamalanga ai tai o malo ma o lato usu ngā fono, o lo ngā rurue ai le komiti, o lo ngafa mai e vaenga. O le porkalame whapitoa, mo le fio mai o le tupo Peretania, o le a whamautuina i se taimi lata mai. O le saunanga whalawi telefu i le tamai ta i pālemia na ia whaafiteia i nuu mawhio anga, mai le malai wa lele whaavao malo i whaleolo manga i mai le tala whātai o pia, i le langolongo ina o le whaamoe moe o le balo, e ala i le tapena ina whaamātango fie o nuu ta itasi.
Ua te pena leo au nanga le tanga luenga le soifua malolo ina e mata i tū de ngā solo mai o usu ngā whono o tunu Afrika. O lo la vea i le li o malo le tau pulenga ma le wha mai o le monkeypox. Lea o lo wei te tonu o nisi o ia tunu o le amalanga mai a lato usu ngā whono. O le fesiri lea sa tu sa o le whaatunu siri au ao le soifua malolo ina. Ma le tūlanga o iai tāpenanga a lea matanga luenga. Oro matou ngā koe so kau au lava ma le soifua malolo ina o lana Patrick Joe. O le kisi wha mai ngā Ivory Coast. Ai le kisi so lava ngā so Central Africa. No, ngā e wha mai au kisi po isi wha mai isi o lana. Ai basically me lava ngā o kaku border protection e la kaku concentrate iai. E foi me kaku officer o le airport screening o mai e passenger si o mai e misa vai na leo mai na e kune masa o me o le o te le wha mai. E le aini e le lavan vaccination, o le vaccine o le leo moment e nei. E tu for officer for wha mai no ne le o le ata tuku wha. Ai a for border protection a concentrate e tana kema le was just one way for you. E pe show e misi kaku pa mai if I better to mass surveillance for the topic out o le ngaka le airport ya misi for you o fai e fanta okay Fiena tu Afrika le pisi fa mai fa ko le manu o Ivory Coast ale se fa mai o nda e la ye Nigeria in the area ya Nigeria le o mai ya le o fanta Le whātunu siri au au le soifua maroloina, le sunga ai ono Dr. Alec Egeroma, o se sui o le komiti au tua tāpenanga o le whono a malo le tāmpulenga. E te rere tā ua le malanga mai lo tātu o tunu o ni sui o le asosi, o ta maa i tai o lo ngā lurua i te tonu o whalepui New Zealand, o na walato mori mawina i nei le wha ngai o i o tiute, a li mtama i tai o le tunu uofo lantou soifua, e ngā ruru e i tonu o le whalepui tānu malala, wha pere whalepui vai ata. O le asonga fua le vai aso neina tali malo o ele sui komisina o leo, o lo pūlea ma vai le whalepui tānu malala wha pere na pūlenga, ma sui o lea au malanga, lea na mua le ava le whairoa inga ma wha ngā solo inisi o Port Kalame, e pe o le asia o no fuanga uma o lea whalepui. Whalia se whaamtalanga i awala of sota inga mtanga alwenga o leo, whalepui ma le toi fuata ina, o se maafutanga tā ua lea whairo inga wā ua whetu wha i aisi le fia matomai, i le whaatinonga o lea au nanga ai maisi o le ngāru rue whaatasi, o pūlenga o whalepui New Zealand ma Samoa. Na tau au ai ele au malanga mai Aotearoa, ni mea lofa o ofu ma se vai e wha o ngai leo, o le whalepui tānu malala. I le isi o tala mai lea mtanga aluenga, o le asonga fuafo i le vaso nei na awhea i se au malanga, o leo mai le State of Queensland i Australia, le mtanga aluenga o leo le tino. Whaalia o se singa o mwhai na si la fia ia fo i leo, le tūlanga o lo whaatino ai ngā aluenga maru o le malo i Samoa. Na mo o fo i lo lato wāwanoa i asi ai, le nofuanga utua o onga wha leo i tā whaingata, lea na te tala aloa ia le masino o kuso o le tausanga nei. O le malai kirikiti le kālisia me to tisi lo na lau mua i whonga ai whale ula. Ua avea mano whanga wha ngā solo ai le liki kirikiti wha Samoa le te wira le nei tūsanga. E peo na tausini o ai au ali i matama i tai wha pele au masi, mai le State o Utah i Amerika. O le minstao ta alonga le fionga lau matia Manu Rinko Purcell, na ia te talaina alo ia le tānu sanga, ma le whautuanga le minsta i le komiti, ia usi ta ia tū la fono le tā longa ma ia whaia whaai unga sao, e tū sa o ta ialo le tā longa kirikiti le tino. Ma tau te iloaina le whainga tā o le tau mawhaia wha ma popo le nei tau mawhainga. O na ua toa ngā o ngā nuu ma la le whanga peitai. E tau lai lava, iai la ngona. O na sawa aia a whianga anoa, ma wha moe moenga le lei sa au si ai. Paftai wha pitoa, le tātou au na malanga ma mao mai whafo. Wha ma lole le tonu, paftai le manatu mai a Samoa, ma le wha moe moe ilana te wila. Whele au le mai Utah. Ea sei tutu live. Ia, mai tātou patipati e, alo ia aile.
Whaftai le awe mai. Le tātou komiti whafoe, ma le laulau tau tuana ia whai iunga, ma le whamaoni, ma ia tusam tu la whongono, ua uma o na whātula ngaina. A wafo ine nau e whai le mele lei, ai ngalo ai o na whai le mesa. A whai e ei nisi mele lei matango fie, tau le leia maono mea mo le nei tau wanga ma le tamusanga. Ia whai, e a vea ma ai whaasili, la auto o unanga ma tamu whainga. O tere tau sanga talu na tau fia nei tamusanga, ona ua awe le wha mua le ati na o le kirikiti pālangi, ona o tupe ma wai. Peita ina wha lia le wha tamao le asosi kirikiti le tunuu, e leo le anganga leo le taalonga le nei a Samoa, a wasa a vea maso o tanga e mafuta wha atasi ei tanga tau nuu mai tu malo. O le tātou kirikiti, tu lau lava, e le aise tupe ma wai, a le fatu malona ano, ia mawai le whalwhangina o nuu, ma fioanga e meise tupulanga, ma le mafutanga Samoa sa aula mai ai. O le mafuanga tonu wale na, e le mwhai foi leu sa unoan minsta, ia malele le tātou ta mawha le anganga. O le fatu a tore na o menei o au kirikiti mo le lumana, e mawai mafutanga anu taitasi mai tu malo ma me uma. Ia, o le sa mato fatu, ia le lei, la tātou tang whai mo mui sa vai, le sa whai ele tātou ta longa ma le liki tau sanga lente atu nei. Ia mamanatu e lor tau sanga le nei. Ia e a fio mai e pia, e whalau tele atu tātou whamoe. Moe ta eo lale nei, ia, e wā fio mai tātou malo, e wā nei me uma, e whātino ale tupe. Ia e whāwhitai nai tangata o lo lango mai, tu mai lo lato tau au, ia maua se leni, ia e mai se le tu lango o tau mwhaina, ia maua tongi mo tātou. O le wha awe le tārsanga le tātou malo, ia e so ani mai tau lumango o tātou tongi mo nei tau sanga. Le whātamao le asosi kirikiti Samoa, le minstau le kāpeneta, sunga la auri le uatea polata I vao forces met. E o tala nao le yaso, E silia ma le se laufale o loa I Samoa e mawhai ona whaangai le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo risi whaamatulanga vala umai le olu atasi o tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. O mawhai an awina atu le tala o le tau iaso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu fafa lua fitu. Ta lofa lava le tala le nei o le tau mo le so ma le aso atai au. Winga le tau mo le so o le ai nei timo to ulu I le nei aso e ono mamafa timunga mai ai fai tili e ono angi malosi mai matangi matofa atau savili I le Aoauli e angi mai savili mai le tu sisifo fa solo ina angi malie mai le tu saute I le afiafi o le angoto ifo le la I le fa minute te ai le tu lai ono I le afiafi ana nei wingo le tau mo le aso ataiao e tele ina langi le le tau e angi malie mai savili mai le tu saute le atunu fa solo atu ina angi malu mai le sau a mata mai le Aoauli fa solo atu le afiafi e o soa ele la I le toi 5 minute le tu lai fitu le ataiao ma e ngoto ifo le la I le 5 minute te ai le tu lai ono I le afiafi o le tala le nao le tau mo le so ma le aso ataiao. Waloa le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se whamoe e pe o maliu whaai puiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalaminawe. Ai moisa le toi fui ato whanau I le aonga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz bevala au le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasili tu lai whatali e se tali. E ia inga whaapitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi. O tuipui le COVID sfuluiva mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni
255 valulima iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o McDonald. Aman rewa i taftafane o Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Lo soifua maloloina o lo iau lava a ao. Porkala me fautai soifua maloloina o le amatalia i le aso whao me i le valu i le whiawhisa ia pā ia le tūlai iwa i le pō. Awinati ia te oe whalalonga masani a le Peter Drive Doctors ma le Peter Drive Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. Talofa lava, I'm Sione. My wife and I have 3 sons and a beautiful granddaughter who turns 4 in a few months. When one of our ainga is sick, we phone Healthline. The nurses there provide free health advice, treatment and information, 24 hours a day, and you don't need to have a doctor to call them. When you or your family need trusted health advice any time of the day or night, just call Healthline, 0800 611 116. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay sa Samoa. Sisi, le Lifestone Headstone Life fai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le 5 Afrikau. E mawhai fo inga lafo i Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 po o le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Salo, malanga mai baiala, tama ulale, saili ai so ama, walau iloa oe, whaangatama, kirikiti lakapi, alo mai aloha, teine Samoa. Aloha le ula, na o se pia pia lava.
Se Fofogamua o le sunga ia ma ilo ben vai le rei vai ngō le Aoauli ina ua lu se fulu ma le lua miru te wate nei le i tu la e se fulu ma le lua o le taimi o vai ainga e o sina koma o sina manolo. Ia masina sola i fo i le fale ai le i tai le rei a so lunu le a so le tupu e nisi o tautua ia marisi fo au nanga e le nganta i tutonu o New Zealand e fa pe fo i enturu e mamau e whaatalo whaantua i le tātou au nanga nei pole kalame o Aoauli ma Fofogamua ma lo le soi fumaruia ma le langi e mama e le pa ia ma le mamalo le tātou tunu o maua sau tau maftanga le rivaenga o le aso e le leia le pipi i le au vaenga nai e mafia fia la tau wallet e umai fo lava lau whaime mali e le dei aso ua maua antoi foi masina tau mafa awa se whaasilinga ma losi Whaantala whantu i le rivaenga o le Aoauli au auna pa ia le tua o loo whaafale le malu i so se whanta whaitauranga lava malo le tatalo e malo foi le ono sai e le nganta i leo ta mama tina ma tutua pa anga masani e le tātu wala leo e mafuta mai pēa i le tai au se i o lava i le taimi e tawalunga atu i le tātu o nanga i le po malo ia te utau ia le ono sai o a mai i au a au i le nei a Aoauli Yo, ora me wo fa misia ia fuala au. Yo, au te fia malo, lele I umalele ia tu lava le malulu. No walu ana leila. E momolia stasi fo le fana ula on. Ya no walu la le mane o le makwa I ma ngai o le la sole. E o antu yo le loto ale on ai timu mailo. Au la se o se va tos so se le mo na va au. Ia le mea la le kupu, o le makua kau wha se o le la lea e na wha talo wha mai ana le la e le tai au. Ia sa wai tua ma le timu. Toi sa wai fo I ma le la. Ia ale fo o koe vai. Ua ma se I mai lunga o le ana tele le ning vaenga o le amu. Whai ma lia lo sa. Pe a whai o nei tui lunga o le ana tele le ning vaenga o le aso. Le malo si o le du o lo whenga I mga ruenga tiu te ma whai valo filima. Ma lo ia te utau le on sai. Ia o a mai le ngā ruenga I le ning vaenga tau. O kala wainga ko ke whaia ia le leito anga ia isa o whanau talo sia o mawhaia na au dantu ia na yalo ma whanau ia onga foi o le reia solunu ia uilava o lewa tanto ia le vaitau o le toi tutonga wa o la pita ia o lo ia impele malulu ia I tantu o lo wingala a winter pe o au le alu mo se eventus so ai umangi fa alongo ku o pe ia la ka wonga sa we se be fo ile se ma ya se temi o le ia Aoauli tanto wa se siantu inisio tontua ba o nanga ya wa fo ia le fonga tama fo le tanto o le so o leo le tanto wa se siantu kala kwa I le ka ko office o lo ia le tontua ma le o nanga fo ya nisio tamali o le tu ya wa ya le fonga tama fa ya ma sina fa silinga ma los bai o le ngungo menga voila e anu fa tasian mol mol fa spovi ma voila unga le ia le so kinga yo o le pola kalame o le Aoauli ma Fofogamua toi fa talo fa tu le ring vai o le so ma lo la vale on sai ma lo le tau antai il pa ia ma le malo le tatu o le se antialus fulu ma le lima ma le afamiru tu wa te ai nei le se fulu lua o ainga e kinga ingor ko vai ngang ko sala te tapo ya tu te musuma te puni mai no utu e te so ona ma a pa mai ma futi atu lo ulu wa fa a di no poto ya upu matala ando lo mi ai no nga sala wa e fa anana ya me anda pai o le ba no mai Sangi my love telefoni ai tu la ima e alu ifa oh pinga ia te no fo ma kwai te mana o te masalo salo wa e atai e ma fa ale o tele mai sanga tolu o tala noa au tau sa e male afula ukuka ole ko pai ko Samoa Sole tango la sipuni tango la Walusuka tau alewa uma Le falawa matale pule o epe pia nipuka O tele isau ise umbukuka O tele isau fo ise pangu tusuka Na o
wapi o ai le a mo fau ai longa te no alo upa ano no o te no foi le so asoa wapi to sa mai te nei titi le pa amo mo e no to moa wapi a o se pui mu i le pui no le pato anga aolo e ta alo ane iau pa anga ai pai a masua pala pala Sole tangola sipuni tangola pakusukata uale wa uma le falawa matale pule oe pepi anifuka Otele isa ise umukuka Otele isa fo ise pakutusuka Na osa wiate oe ona ole tapa ai unga Ole pa ai poi ponga le wanga mosua ya so uma Se fulu male lua ya atunu ele to mawa stimio na tantu wanga ye tulola ye le tantu nanga le mo waita mo ftangol ria u ya si fa fi fi an tul punia lava ile jo sulu mo ye le la ma se se ole an wala rgia u liu mai au folinga ia epito ame itu ole masina se isulungi ai o ita Lepe tua planeta Pofea o iai Ina fai mai o sautala Pena e tawane ai Oi ua senga lue fati Loa lofa ya oe hani O
Anga tui tu e wha E ta ulo u fia fia Pua oe wai maua Malingi mai e yo ulangona E mole wila yo ufanonga Mafaiti chili ule alofa Oi wasenga lue fati Lo alofa ya oe hani O ani fuo so alofa Faile amavai olo uola E fapena oe sunga Le amatanga o mafaufaunga Ole a umalava le tausanga Ai le aima sei unga Le fale na ianga E lau piula e pou ita E whaapena o lo ua lofa I la uteine Samoa Le fale na pou I a rasi E whaapena o e hani Na pou isi o uloto Nai ulava ina palasi Oi ua senalo e fati Loa lofa ya o e hani O ani pua so alofa Faile amavai ono uola E whapena o e suna Le amatanga o mapaufaunga Ole a umalava le tausanga Ai le aima sei unga Ole a umalava le tausanga Ai le aima sei unga Ina ne I umatu fasanga Agua mule foanga Ia su fonga mali o le punia la va le rivainga la Aouli sunga la upe nina sunga fea la anto tupe sunga o fea o ia la umea ai o le ua ngalonga au mai la o lunchbox I le fole whainga aruenga. Ia ai o te fia le rivainga la Aouli o le ua whatasi mele vitalenga ia tia. Te le lo fui po fea le mafuta mai le vitalenga ia tia le rei Aouli. Matanga o fia le uto sulu mai awe la fa talavantu le vitalenga tia malo le ngalue. Papeka I kawa o le fale sol. Tala watu wale kanga whalalo alo whenga Fofogamua le whiwaenga le taputara bende Aouli pata ngo fia le sulma le tau papel kone whapele atu le waptamele tatu watunu e ai tawhai pia ke lope a o awina tu sa o atu whasalaunga ale radio Samoa I le tatu pale ainga Evelina I Monrewa ia lela ua matu sa o tatu whasalaunga nei teime Aouli se manu malon se komonia nei teime lasu Ma lo fitau I tonu a lau taunu wantu au vai ato na moto ai pisi mai a leo nanga Evelina I nai manurewa. Ia se kako aku ia kongori te tepo o le ase tani ele ainga. Ia se kako o le ua vela le ele ainga, sumai. Ia ile ai mamai al tatu wa tudu le tu tebe le aso o tonu le tatu para ainga Evelina. Ile tu atu se le pani mai ba Ross Common Road I Monrewa. Le ua tu sa o atu tatu pasalauma. Ile tu sina mai le tulea. Ia uto mamai mai ai. Ole malua le tai au te mo so le para ainga lea. Mo ila tu ua lala bitenu lea. Maua fai. Maua pulingi. Pason solo aku kako tua fai. Maua kako faausi. Maua kako pesua. Pa. Maua kako fanfopo. O ngā se ma uma ia, mo le malua tai au. O leo wa uma na tu vai ine te todo tato wa whanei, po tato whaneira. Era o sensira, mai pūligi, au le nei pūligi. Ke whai ako le vai, a whapaka le paka, wa lava matoi. Ia, se e mele tu tau hama le ro, ia, au, sina manda tu wa tino, olo i whasau ma solo tato whanei. I langa lo i tato whanekete, vai lalo o lima hako pakete,
ele vai vai que la ko foko au le ele ni poni mau mata to fai a wan tamo tanga le uli le te sila to so ulu olo ye mata to tama le a foi o le fai ele ni la po so poto ma ia tatu talo tao te sila vai ai ia o tatu talo saka mau o tamo tanga le uli se mai le tama le fa to ai na uli tama le o ka ko ulu kwa ia le wa sila mai ai wa makua enga le yo i ala ka wal tua o le ala ka wa esi a wale se tua malorina ta to se bele tu la malo ye ta to au le bo ta to au terminei vai bo ta tu vai boa tere ta to le ba to ba le vai mal ka ya se bele si tu la ta to pasalonga to sila bai ba wal falai pi o le xiaomengi sa pasui ma wal kale o le palai maukengi yo ta ko sala kiula mau mal supo o ga se ga upa ya lu tu lo ta tu fa inga drima le wa fa de sila mai ai ya le o anga o me ko i ko vai mai ki ka pia to le vinga e topu para ya kufa ma si pungi kai kasi e le ma fa yo la polisi pungi a so le si mai e ai ko fa si pungi ma la kufa to le vinga a o te lava la te ma mai ai mai fa fa mai pa le ai nga number kasi nei mo lewa Sali mai ba los kameno di manlewa. Ya, teman, perpulanganga wenga sera mato le ya so pa fo me la tonu be ha to sa inside ke kia au sa me alu ma norma ku pai. Mole tsulanga fa tai la tsulenga tia yo e fa fa tai yo na ma fa yo na o tu le tu le na tanto wa tu manga masan. Ya mai al tanto fa salonga e ka wanga ye se sampo. Ya pe sampo nga pe ke sa mo le sampo le me ta wa ya pu e me sia ka le sampo tia ya ai o nga fe fo yo ma de wanga ye ka ko o na e vado le na maka no vale pula ta se para inga le partio ya gelita pa se gelita umana na falsa la una funo le au ya ia to ko sa usi ya ina wa au fali mai ba ro sa mo ni mo lewa o mal mato ma moe ele farama to ni mai farama to se eu ia ma to go fio mel palani pa pe chele la mala tinu mai mo mai la mana te pa to pa ya au ren hali at oe e tau tua mala udanga ale matu pa inga le ubelina i nei maglewa ia va se ba o sa u pa ese le ai Samoa e mo le matu ate se le pari maiva i nei wa kamelo i maglewa pa pe tele lava pe la te mai mai ai alo fa tele atu ia le fara inga vega pa ke fu al fa pa mole ma lo fa tia vai se mai le lo ai tele i to itali mai o le telenga ia tia ma le fionga ia le lua ia li i Aisha Huche pe ona mai ele tanto li poti nai le nanga ia polo fa inga le Evelina's takeaway i na i marurewa a fa o le nei au kilani saute ia ona me kire anga ia koilo nga se i tofo ia i le tau mala nanga fa inga o le Evelina's takeaway suriva minuton tale o le tula etas Radio Samoa Tasila mai batolu Amo Radio Samoa Tasila mai batolu Amo Música malie awe fefe mana ya sivae Música malie awe fefe se mai ona tene Usumai la pese malie Ata mai mai siva mai fata mati bao so Le mai lua au ale pao Jesu a imiti fara lolo Awala e teita fali la pera meio se tama mai Mexico Tata fiti mai sito e aina Le lo omba tua po i uaita Uale pa fai lava olo na fia si vai le malie o le musica Musica malie aue fefe Mana ya si vai Musica malie
Se Fofogamua da o le fitulima i le divainga la Aoauli le pese musika malie le leia le musika malie fa solo le leia. Ya vai ainga o le ria Aoauli o le asolunu. Ya afai o le asol tupu nei le tau o nanga a wente pole. Afai o nei tau sa ili se o nanga a tauta vale. O lo o maua toi male mea lo fatupe mo o ile divaita. E te le fialu se mea ile de ia woni o le ufata se mele fionga le alo li ile li pule o le tau tomala danga le jimana ho se oro si o ta hu fa tal vantunga mal mana ma lo le fio fiva ya ma lo le tau wa tai wo toi sulu mai le la ya i man tole de ia o ma talo fatu ile ava mal favalo la talenga se umani ma lo lava fo tau tai ma lo le tau tua tunu ya moni lava wa lava fo ia fo linga le tau ile aso mele aso al falling up to sin tau le lo fale le tua o tato wa dia nei tu lai lo soi fo tau tua soi fo le tunu tau le tunu ia mai soi o la vai le o tato pde se manu malole pa malos tanto te tau faifa ma lo lava la usionga le alo ali yoi ma tamai le tai au mana ia le sulo le la ele tan le iva ai toi timu mai lo ia ale fu ko sulu mai le la ia antonu e fa pe malavo winga o le nei ola ia ole aso wale le ole aso fu fa le ai mawale ma fa nanga pe a fia la tu mala o nanga a wa o nai te fio lolo anta to melof o lo mawai le fa ngai no le tu masalo le tu langa le fa pe le tau a o lo na sule le suma ia ke to fa lo na winga o su so ta fo le la e mo pe o ni ko sai fa male ngoko le la ia ai o tu langa na ia e te tau na malo lo pe ia ia o ni ni toi mo watu le la mal manu lu ali se o man ia o le termineo le na se tu le trenga ia te ai la o nanga Evelina i madurewa ia le la e tampo ia lo na no faiva ia pe o mai ni pe filo ai foi tai au o masani lava o le swafa lava o tato le tio Samoa na e lancha i ma o o fol miti aputo e fa nga male mal polo misi po le ke la polo fa sala la mai o te pol ya yo watu lava ia le malu la tu sa fa ia fol na va nga i fa nga ye le to ia la ai ta la fo na puto e tie fa asa mali le la po kala me male man Ioi, o le menta hua, e tante alo fai fo ilele, ia wa o le asoa, ua sau ile antoa, ia o le aso fo, ia ua wala au me ua wha ngasi ngasi esko ing. Koe ki ane se vai, a por kaka piko siringan ke leo ngā to mai, so le kaka pai ngā lue o leo lang ane. I o po fo ya ni koe ngā ngā lue ngā wale, o le rewa ngā kaunga kuri ngi ke ngā karasa tuat. Ia, tonu, ia, walaka mai angi o kaimi fo ia kako ki koko e fo. Ia matantou misi alo fa ia au keilo. Ia o lawa makua, ia, ele o koe ango misi ki ia ka uarki. Ia o lawa anu male angkor ka mafka. Wale o kanga ka wale fa fa ngā Samoa. Wale o tangata sa alu e kwa ta uma mai sa ini usila. Alu lo alu tina ngā invite mai disi a inga tina, ai ba yakula la nga so loka mi kona inga mo o le pepes TV makala mo ine ai fole tu lo la vai fa vela mai testi de klola yo le ai e fa vela mai la una causa de mai le lo ko fai mai nga ku or kamalo mo ko o mai ko we ba ai ba au mala inga o la fa ko pin na pa ai ba au pa ki la ki ya MC o mai ko wei pa mo le tama para mo ko pin na pa ai so le ki kia o ka ba le ta me sa vai au le ya o se ka lo sia ya wangi o langa o vai wangi o la wa ka so ku yo el masingi foi le o le frenga va pe oi ka no fai e uanga fa le ko ngo ko mal fole ingar ngi ya ua ere karianga ni so ka foi de ale to show al fia o inela ala cha do mai ai ta ole ere se ma sanyo ole foi de ka wa ka maki ya ango se ma sanyo ku ala ole foi me ma sanyo pa ngo ka maki ko na wi mai ale ambior nga kula adole ambior nga ya lo pati lang sailing ala chine o uli po fe wa nga ai
masalo le pola matana fatutu mai nei te te masalo pola so faraile wa tau mai foi nei la lona sa ia le poke ma ka wala no lanta vale e saulo faila staff o uma ofi vai to akoa o ke lo pai na vem o le loka vale le yo le pot yanga fiwala yele sa ini ya e malo fa te le la fiona la le mole ata le ria woli ya wa ka ngalo ko ya le kolo mali e mel tinti le o mole nga yo o le fo tato e tani a pisi tele ele la ngona la ba tai milale mo ko lo pisi to le pe nga bicha mala kali pe nga bicha mal ko lo le fa di la fa di so lo sta ya idea malo la fa le po ya woli jadi nga lava le tunu o lava fo ini fa ang tunu e sisio de lava e sta su ai fo ma fa va fo le woli tani nga su au sintina da tunu mai te po pa nga ma fani lava tato radio Samoa ya pa pe po ya uso fa sa la pe na ita nga ya te manu tia ma fani lava i tata nona mo tata lenga nei tu la al mela to ya ne moni lava da su tia pina pe kala ile microwave pa fa Rosa bola tu pele ya o te fatalo fatu nei tu la laso moli papai tau nu bai foi mai rotorua nisio le tato sign up mai rotorua nisio la to tau nu mai le chapi mai tenide ya o vainga na o pin lava no fala u loina pisi lo ile tato nanga mana to foi lo to tongi le patese o ila to lo malanga mai fafo da fa pia o e papa au i fa foto o kilani o lo fa penana tongi patese o vale le te fio mai ai to sign up ia mapikina lo sa a onisi vaenga fa pe foi ele mafaina pikina lo sa ia ola fa penana tu lungo le tatu te so soni mo oe ia tatu te paso lava na vaenga e mo modia toila ta vale po fia lava le o le meo e papa au e tono ni sila vaenga pena ni po taiao se tati po io tamai tai palangi sa vala mai sa fa sili mo sta vale lo mna mia ia sa ulava yai ele o mo ele tato nanga a ele persuma mali mai te sila ya tato mahindra taimi nei le wata pena lang mahindra le na south east drive mo na bon mawina le matango fie male le ngata tulanga o tonga fa ona po nei ia aolona tulanga olona longo na ina saunga le mu o ia malona ainga e tato XUV 700 le wata pena ina ia na telefoni lava sa fa stili ia ai sa fa penanta sanga ia le persu mai te stripe tatu tavali ma o le ala wata pena ina lon sa dona winga e fa pena foio tatu tangata po ai lava awone i le matamuli fa pese be pena ne ai pe tele fa tau fo ia la fa me lo makua ki ki le woli ia no luto me tavali pa lava me ia o mai avale uni la via au tu langa na tatu tatu ma le unanga em fa lava fatino tatu te stripe Tavali fōpia na ia tātou brand new car tātou hinga lua whenua whā tātou XUV 700 inga telescopio te fōia tātou piki apu o lo ia tātou whapitoa mwhai ngā mea lofa malulu atu e lava i lātou telefoini tusi wala tanga o lo iai o te poni o lo anga i mai ni sponsors te le o te tabia ina se sponsors tasi o no le whafonga mai ma fo i lava pe toe fetu fa i lava tatu profiti ma tatu sosani mo i la to lo fonga ina le o nanga ale tatu company pa tau ale chimana tu langa ya tatu fainga na lofa ya sila pia lava to tele le ngata le po ta ta vale ya lo fa penana tu muli lava to lu afe anga ilunga te leni o lo fa penana moa e to tele o i la to lo mana o bia se sosani tau se leni e le lo bala mai le ofenga ila ofenga venga ile lua fitu o fa o lua fitu o lua fitu o fa o lua fitu pole o val selau chi manan mertasi o val selau fa ono lua tasi le tatu telefoni valau fua kwa tusi lua val Ekenset Avenue tusul val Ekenset Avenue neo tau o lo yele tatu tau fa tau pa ale chi mana tato Facebook le tato messenger fa so ta ia nei tato du tua oi ia po tato telefoni na ala fuol over selau chi manan mertasi over selau fa no do tasi ia tu la talainga ti la talainga se manu nei tu la laso
patai mo tato wala au ia anga lele tu fo fanga tu tu la songa ai mas foi pato songa ta mo ma so foi ia so forma ia manuia le fianga le lipula le tutumalo nanga ale jima ho so oro si da le luz fulvalo Atkinson Avenue I Otahuhu e mawai le lanto tua ia le lanto nanga fo I wansa ilingo so tavale tu salava Pete le alala, pete au mau I nei au kilani. Ia pete au mau I dai am le toni nai le antu Waikato. Ia po o Wellington, po Kalai Estate. Ia mwhai la vona e wala au iai. Lua fitu ofa o lua fitu ondo no I vaiva. E mwhai ona whaanga solo ai online lau jalo sanga. Ia wata e su mai mulmuli. Ia e whaatino le seini ngā limpa. Lele, o lewa toi ono viduton tane o lein tulai tas. O leu tewa I antulunga I. O le ia il tangata le fsili mai. Pe alo atu ia le tato Miss Samoa Pageant Premier Night. Le fa ia Samoa nei le tau le lima I le fiafi teimi New Zealand. O le tāna o le ono ia I tato I nei I au kilani. Ia po tato ni New Zealand. O le tali o lausi. Ia pa mai anisi neo fa salalonga fa pisinisi. Na alo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. Awal suia le ngila o le kio. Eva mai ina se fulu lima iva kolu Radio Samoa Bevela Le Casa Beds and Appliances O le tali o manaonga I o loe whaatotonga ilo mauta Ini tau le lei toi anangata E mawai moenga ngā o si tutono New Zealand Wha apea se tino fōa le potumalo lo Lau ai manafoa TV La au pese Usa aisa Masini tā lava Telefoni fe aveai Maisi A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau Po le tolo fituiva Great North Road I Henderson Le Casa Beds and Appliances Telefoni ovalu selau lua lima whāwalu ovalu selau lua lima whāwalu O le Ardas Travel o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga o le au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matauti o le taungofi o pasese o lo o iai le taiminei. A e le talitonu susu mai I le tuatusi tasi valulima Great South Road I Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na mawai le nei wha salalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au ta penanga mo lau malanga. O sa ili se whala inga e whai eise tau mawhitanga o le auli, pe tali e fōini au malo. Susuma I le Sandval Buffet, o le a wha amalia ina lo fina ngalo I tau mawha o saunia le limo oe. Tuatusi iwa Atkinson Avenue I Otahuhu. Lunch mai le sfurtasi I le lua I le Aoauli. Telefoni lua lima iwa fa o. Lua lima iwa fa o. O lua fitu lua ono iwa o lua tasi. O lua fitu lua ono iwa o lua tasi. O a fianga o ta'longa whaitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le aise tongi ma e le whailoina nisi whaatalanoanga. E talia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatalanoanga I a fianga o ta'longa whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o valusalau lua tasi lua o valusalau lua tasi lua mai le valu I le taiao se io o I le lima. O le AK Auto Repairs I le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, latu te whaia warrant of fitness. Basic service, wheel alignment, sui taufi, suspension, cam belt, fabili transmission service alo tabale. Talia wins quotes man afterpay. AK Auto Repairs I le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, telefoni lua lima fitu tasi o tasi lua. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. O le wā toi lua malafi miruto na tale o ling tulai tasi au rātu tātou tala I vai whanua sepera mai e le sunga ia se uli umalau leifi. Ia mo I la tō le fisili mai pe au ina tu sa o mai e le tātou wala leo. Ia le pomo mua lea o le pre-pageant ia po le premier night le Miss Samoa lua whilua wha. O le tali o lau visili, o le... Musica malie. Ioi. Ciao le lima I le vivide. Ciao le lima. Jamie na tātou I nei New Zealand. Em whai mai mo I lunga le Facebook, ma le YouTube, a le Radio Samoa.
Whaasalalonga tu sa o mai Samoa. Ngā lue vava lua ala Radio Samoa ma le TV Tasi Samoa. Fat fo ile ni Aouli le tino mo fa fo mai tala mo le nei fo Aouli i fa fo mai ai tala tumua fa felo ia lo yesu mo mo masuyo ye nei ona malo le tuanga wai mara e mo le maliu tupuki ingi tu heitia tau no pope falan sisi pa puni kini la so taiao i ta longa ala sfoile le i ta longa tiro le All Blacks i le malanga ta milo Africa so te mo ta longa e valu e fa ai i le lua fe malu fu no i fa fo mai e fa lo tele no nei tala o suia le parlemene ma au fai politiki mo fa felo ialo ia nei le malale turanga wai marae i ngā rua wahi ai wai kato ala to falo longia mo ala to falo longa fa vonga mo le tupu ki ingi tu heitia fai tu wafe maaf me tangata o tu wafia le marae mo le faalo longia ino le maliu o le tupu maori ki ingi tu heitia pu te tau te fero le ono e pe ono maliu le vastal wai e lua ia whawhiro i ngalo ia sa whata oto mo le somo sui o le malo. O le tau nei sa whawhiro i alo i ele tai o le pātia le leipa Chris Hipkins, ni tamai tai pāle mia mua Helen Clark ia whate se mai si sui o le leipa. O le Aouli nei o lo whawhiro i ai, ia isi pāti mo la tu sui, i le sui pāle mia wa wasa mana ia Wilson Peters, o lo tai ke ia le vaenga o le whainga malo so whatasi, o le aso a tai au e whailo ai seisi, o le aso i tūlanga i le tupu, ia ai le lango mau ilo na nufo nga mau ilo mau ngau taupiri. O se urunga ali tala vausa la whata wina se whale le luafe ma le rofo tasi. Ma la maua ele silia ma le lua se lau tos fulu luafe tala ona na i le tumalunga o le whale. Waria e ane aise vesili pe te tau ona whatanga i la ua e tau fia le vaenga tupe. O se vesili leo loto mana tu ere pa masino ina ua mai ona tapa e leo maria leo manipo tia iai. Leo vaenga tupe Samoa i tono tanga pepa ira. E lima i lalo momi wha mafan fale i le tumalunga o le la fale. Whaaria leo e tuau o le vaenga tupe e leo ni tupe lei o tupe ele lea. O ni tupe Samoa mai ini ngā yo inga whasori tula fono mai pōri o mai. O ni whātua ingo whala au whasaina. O le mea lea ufe tau ia i le tau fia o le vaenga tupe matu uli matu ile malo. A sa whaaria no lungari e tu sa lava pe o nei tupe on tupe ele lea. A ere o ila uon tanga tso tula fono. Mai au ila. Ona la tau fia le vaenga tupe. O lo la fi nau o se so tanga i le vao ni whainga whasori tula fono ma le vaenga tupe. Ua motu sia le teimi sa whaatauina i la ua o ni tangata mama i ar fale. I le teimi nei o le tamata i whamasino Justice Rachel Cunningham o le whamasinonga maulunga. Ua tū le tua leo. Ma whamatuina se whaatununga e whaapo i atu le vaenga tupe. A petai, o lo o iai le ulungari se isi ava no e toi fina wina i le lama ta upu. Pe a whaia leo, i le isi stepu le vaenga tupe i le tarsanga e whaamatu atu i le malo.
O le ngari ma le tino I tupe e lua se lau tol se fululu afe, fa se lau fast putala, o lo o ngā te tonu I ere whamastonga mō mata u stevili. E pe ona tuina tu ia leo I lalo tu la pono o le whao o tupe maua mai sori ngā tu la pono, the Criminal Proceeds Recovery Act 2009. O tangata se si mai inisio motore pasifika e amta mai le masina fo ona tongia se lautala ni sila se si mai ai I Aotearoa nei. O le tuperotongi le turisi ma le whasao mo tangata si whaavao malo ni sila lea, the International Visitor Conservation and Tourism Levy, po le IVL, sa fola sia le whainga malo le leipa le roa fsefun mariva. O tupe au ina mai ai nei tuperotongi o le anga I atu le whaawa wai o tautua le malo ma le ai o no whanga mo tangata ta whao. O sitseni mo tangata nufo maui Australia ma sitseni le telo mo le Pasifika. O le alea o fia I nei tuperotongi, whapenam tangata I visa whainga runga whaavai teimi, suia malo, fita ngā ruengo soifua malo loina, ma tautua mo tangata soifua. Ai o nesio mo to le amo mia le tutongi o le vai ngā tuperotongi fau, e asi mai ai New Zealand, e au fia tangata ma le French Polynesia, New Caledonia, Wallis Mapatuna, Guam, ma le motua Commonwealth of the Northern Mariana Islands. Ino visiting yele le New Zealand pe ai sa ufa e se ai nei moto, ai sa whaaria stu so upamona Minister Tourism Mataduzzi, o le tūlanga o le au ino nei tuperotongi, ma I lato e te tongia, o leo se vaenga o le toe loilonga muli nei. Ma ia tā wai, e le isuia mai le temi sa fōrasi ai ar whai ngā malo taruai lea re leipa, ia lea tuperotongi mōtanga turisi, wa malo. O le taiulu o le kare se kākoriko le rorangi pope Francis e taunu I Papua New Guinea la stonai, ia pare Australia ni usila, mo aso e tonu o le nasi singa le nei vaenga o le tulangi o le Pasifika. O le asia e pope o Papua New Guinea o se vaenga o ase sumale tasi o le nasi singa, I se vaenga o tunu e alfi ai le alfi o Indonesia, Timor-Leste, mai Singapore. O iai lai Papua New Guinea o le tele o le taimi o le aia whaalu le taulanga o Port Moresby. Ai o le asasa o le alfi ai se asi singa whaavave o le pope Vanimo. Le etu sama le ape kilomita le mamao I le isi tui mātui sefo, ai tua oi ma Indonesia. O le fitfita Australia o le alatu o inatu pope Vanimo, ma tue au inane Port Moresby, e pena sa whaari ai le Minister le vai whafo Papua New Guinea Justice Kachenko, I le newspaper le Post Courier I le Masina. E dusa ma le whata o tonga o le nasi singa e Vanimo, e na o le lua ma le awhai tula o le aiai, ai le itoe lele ane, mo le isi tolu I tula I Port Moresby. I taro talonga wa tula la te ona sainia le kapia New Zealand se malanga ta milo le All Blacks Africa so te mo talonga e valu e whaiai e au fiai ma talonga whaitau le tolu I le lua whema le rufuruano. O se li poti le vaenga o tala le Daily Maverick I Africa so te, e peona ta wai whamatalanga mai le ofisa silio le kapia Africa so te I a Ryan Oberholzer. Li poti ai le whaalia Oberholzer, o sui mai atunu e lua o New Zealand le ma Africa so te, sa fono ai li whaia le tāronga whaitau le vāo le All Blacks ma le Springboks I whai unga le vāso Johannesburg mo le talanoi nai whaamtalanga o le malanga tā milo. O le malanga tā milo se whao pōponga lawi loa le kāle no le kapi. Ai mai se le toi taliu I tūlanga sa māstani mai ai o malanga tā milo ai le whaporofesaina le kapi. O le itua tā wai se malanga tā milo o le whailonga I fo I mali tolse fulo tau sanga o le malanga ta amino muri muri o Blacks a whaia I Afrika Saute I le awha iwa salau iwa rono. O le All Blacks a malanga I Afrika Saute le tau sanga sa kaptenina e Sean Fitzpatrick. Le ana manu malo le sterisio ta alonga whaitau le lua le tasi. Se teimi mua le tala ango le lakapia tunu e lua. Ua manu malo ai le All Blacks ni se sterisio ta alonga whaitau lia I lungo ele o Afrika Saute. Sa longo Oberholzer I le Daily Maverick, sa whaalua so lua ma le pūlenga o le kapia New Zealand, isi tūlanga e pēna lātou whai ngoai, o ni au e pito silia tune o na mawae, I ni whātau tūnga I le tala anga o le kapia. Ma ia tā wai, ua mai ona stainia to sting of the malaman mainga ia po le Memorandum of Understanding, mo ua iai nei le vai ango tāpene planga, I se whātau tonga, o tā longa o whātau toina e au, o le tau whai mārilie uma iai, atunu e lua. O le kapeteni mua longo loa le Springboks ia John Smith ua awa ia tunei whela fo ingo siomi ai le haka le All Blacks
ma se whaalolonga te tau na whai iai au tapua i Afrika. Tau te, o whewhe se inga o toi langa langa, le teimi sa whai iai, le haka le talong whai tau ria mua ma le Springboks i le vavea le Star. Teimi New Zealand lea, i le Malaya le Spaki Johannesburg, le sa whai i nai New Zealand to Sutasti, i le Luasu Whetung. Ai o le telo noanga sta whai ia. Ina ua mai le talonga i lunga o wala sota inga lau tele, ma sipi e te ai. Mai le talonga la vaia, e patino lea, i le tali sa tali ai, i whaatinonga o haka ale All Blacks. I le taimi o whai ai le haka sa le vaale le tele le company le Emirates Airlines, i lunga tono le malai, ma le malamura lao pisa o le tusa ma le onas furua whela au tāpua i ma mea whapapa ina ma musika, sa lela ngona i le whaingo le Steve Tau wha Māori lau no. O le Steve Tau e mo mi ai le fifi le mu, mo se whaalolongia, mai ai la to e awa i le malai. Ai o lewa inga sasa le o le furu lele o tangata New Zealand. O le kapitenia le Springboks a manu le ipo le rorangi le roafe ma le Fitu John Smith. Sa ia whailolo na le fia tusa ma le tūlanga sa tausi ai le whaingo le haka i le malai. Sa ia tusi ai lungo le upenga ale X. E whapea, o se tasi o tālonga mata ina tele, e paulo na le fia sa iai, o le pisa sa whaia, musika sa taina, e le temi sa whaia le haka, ma ia wha mole ai au tāpoa i le malai Cape Town le stona advanced ina ia whaia se whaaloalo mo le haka. O le vaenga tero tangata sa tali le tu singa e se lau pasene lo lato langalongo ina ole mana tu Smith. Ai wale na to ta umasai o ile langona. E to tasis tangata tāpoa i sa ia tu si e whapea. O le lato fale, o le lato tu la fono. Ma e te tau le o Blacks on a fia. O na lo whatanga ia tau le 2 minuti o le lato taimi. E whaia i le lato siva. Ma e ai me pito silo na lele ia i lato e whaia i le 2 minuti. Wa mai ala mono vato e se le kapia Afrika i saute i le kapia New Zealand e tu se mare fale tonu ma tuo iai o se seos tangata. I le termine ua 5 pine ua maua New Zealand i talonga Olimpeka mo i lato e ia fianga tu mau i pole the Paralympics o lo fasolo i Paris i Ferrani i termine o New Zealand o lo tulanga 5 sumar whaere pa tulangana o tunu ma lato pine maua i le tolu leo siliva ai lua apa me mea. O saina lo silia lava la tu pine ili se lausa fu mo le 5 la fai 5 suma le tolu auro fast fu sliva ma le lua apa me mea. Tala na ne Aoauli ya il pe al funny de doma soi foia mo le so. Baby, lovely. Hey. Oh. You make me feel like dancing. I wanna dance the night away. You got my body shaking and my pains have gone away. There's nothing more that I want than to dance right here with you. My beautiful Samoa princess with the island boogie shoes. Siva, Siva, Siva Maya. La la Maya Atamaya.
Tayama DJ 651 sa wia lauting Samoa male jamo jam vai 24 tato polakala me fa solo le dia Aoauli ole sululu ole Aoauli me Fofogamua se ia lia link to life fa ele tautua mala unanga le radio Samoa moli antule anga fa tai sunga ya se uli mula le fi mo tato tala pe ore fa Fofogamua I se taimi ele I mama wantu afina I misia em fa ore to fa Fofogamua e le tula e lua I le Aoauli nei fa talavantu ya fo I fa manu e langa te leo se lina sio si marienta alwantu I kisa so le fai leo nau tu fa pe fo I leo so ya Edwin Matafeu o le mafuto mo le rivainga o le Aoauli le tatu tua o le pa Malaysia e mo tau malavaleva atasi mai le rivainga o le Aoauli le tautua le rei le radio Samoa mai au ki lani New Zealand wantu e so sulu
pe ia ele I kimu mai le Aoauli dei pe ia ele timu foi le tai ona lila ele toi so sulu malo si le sulu mai ai ave o le la ile riva ngo la Aouli talo si o le anto fa mi antu le sulu mai o le la ia wa foi tanto mo leva na tafia ka kolengi ia ka ke fia pe ai lungo le manga ko fia ka ke au le sami pangar ko wa kungu I se le malu io fia faila ka free piece mara ka 4 pieces ia wale re ke le pieces mo ilan to ia tu silimbai ile tulanga pe ona ia le tampedanga fo yo le missa mo lua filu fa ia pe ona ta was timi was sola au e te popole po o fe jalu ia e ma fai ona e mai mo tu sa I whaasalalonga le radio Samoa, mai Samoa. I le whiawhiana nei o le July 5 le iru wha moe am tali ai. Ia le Miss Samoa Pageant Premier Night. Ia o le whiawhiana nei o le a tatalai. Ia le tawanga o le Miss Samoa. Ia e pe umana vai tolu ale tolu e whāwaenga I o le a whaatino. I le whiawhiana nei o le vaenga mo mua le iai le wha talanoa ina. Io o le tulanga foi le le fa la wi lo le suafa o le tamaita I tau va ia ona so o tuaila ia le ma le sarong ia e mai si vaenga na e lua pe e lua ia nai anto ia le fa o categories o le fa pele ona fa to wina I tua mount o le malo e nai le friendship park mo le wina I le ponapo so le mantua I mantango fielava ia le tulanga fo I o le lanu mea manta o le mutia ia po le vaole I tua maunta le o le whanu o le malo I nai fea I le fo ia mo le mawina fo I le to tele o le malo le turu o le na awa I tuai o te mana tua I la vala vai te mila na matu wa ngā lulu e mai I Samoa ma le sunga I le o ia te vai ia va befo I le fionga ia pesta po le sunga ia LJ I whaasalalonga fo I beo le tu I na mai Samoa I le vana on te tala o le tātou Friendship Park. I a o la le fia. E pe I fo I le tau mā lupe a angi le savidi. Ai a to ale savidi. E ke whaaronga ko I le si mangai koe ngā. Tau le pe ia le susulu mai ngā le la. Ia, e ke le mamawa se mete sa vali I toi na. Ia ai pasi mai whaakau vai. Whamai, ia, maua vai ki polo. Kamba ngai lua ka la au te whai atu. Ola. O le mea makua papula I Samoa le vai taule ni. E whaale ango I tātou I nei antu no ifafu. Ai o Samoa, o le makua o na le vai ti polo pita. O le te wina o le tau sakane. O na motoa I sa tapu lava na whaantau I na. I le no whanga lea o le Friendship Park. Ia ni a tātou whangu vai ti polo. O lona winga e fia ia tau mawha le vai ti polo. Ia na alu le tua ne o le no whanga le whai ai ia le poro kalame le o le tawila o le rei tausang ia e pe o na wha la wilo mai le komiti wha foi o lo o wha tautangia le tātou tawila foi e le nei tausanga ia o se talada mo oi i te lo nau e fia bangi le rivango le awo o le a e le misia e mawhai o le e mai mo ia I le tau le lima I le a fia fidei o le tāna o le ono I Samoa amatari ai le tātou polo kalamena o le Miss Samoa Pageant Premier Night. Ia, o na vala ia le aso tofi ma le aso forweile e alu o I e tapena lau to nai po le alau tapedanga mo le aso sa. I le aso to nai aso dei, ia maratunga o le aso to na. O le a tawalunga I na le tautua. A le tausala o Samoa lua filu tonu lua wha. Le tamaita ia moe moana swanki e pe ona ia tau avina mai ai ia le tofi o le tausala o Samoa mai le nā tausanga e o mai le nei tausanga e le ngantaile o le tamaita ia moe moana o ia fo ia o le tausala o le Pasifika I le nei tausanga ia o le whiawhila o le astona I a saune pe mana vole I tu la e ono o le a matai fo I tātou whaasalonga tu sa o lang Radio Samoa mai Samoa ia wala vale a wina tu sa o tono lo mauta ia po lo lawa foi ia o tau lo manga umala o le o le tauvanga ia po le sa ilinga leo se tausala o Samoa I le nei tausanga lua afe lua fa e faisi umi o le tātou tauvanga I le tausanga le nei ia uma o tele mai lo po le tausanga mo le molina to tele I fa peani sui tauva o le sa ilinga leo se tausala o Samoa tele umantua tele va ai foi fa mo bonga pe o ana feranga to mai ia o le tausanga ni se fulu
ma le lima. Se fulu ma le lima le leilava. Ia toma i tai la lele. O le a sa ili ai. Ia po o ai le isi tau sala o Samoa. E tau avina le anto finga. I le tau sanga nei lua afe lua wha. A ngai i le lua afe lua se fulu ma le lima. Ia o le tūlanga la lena. O le a iei tātou. E le nganta i le fiafiana nei. Ia e whapefo i le stona. E tasi a la le ala. Anta le mawhaiona a wina mai iei tātou whasalau. Na o le ngā luenga whaifa tasi e le Radio Samoa. Ia ma le TV tasi Samoa. O laua whaamanino mai e le TV tasi. Ia o ai a le si a tangata e luantu e tamu whailana laivi o longowi. Ia o le a maua lau salape a maua le leia o le whiana ne. Lono winga na o lunga la vola tātou wala leo. Ia i lunga o le tātou Facebook ma le YouTube o le Radio Samoa o le am whai ona e mai mo i le nganta i le poana ni. Ia ai mise fōi ia le sa i lingos tau sala i le a so toa nai nei. Radio Samoa, kasilima i wakuru amo. O mana o mie oe po se isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. E tolu sula whetala le tino i tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whesoso ni ai le tonga tāle sui whanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta i lima se lau tāla cash. O le ase ina i aso whaweile ta itasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe sili atu mai whale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa i le se. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le ovol se lau tolu fa lua tolu. Seki a Digicel. Lafo sau lima se lau tala pe sili atu i Samoa i le vau au kusama o kitopa i so se lala o le Lotus Foreign Exchange. Ma maua i sau ato whaifa tau e tu sia i le MoneyGram. Tu sau whamatalanga e winga i lama tau au aunanga e maua i sau pulau. A whai o lau taimi mo mole nei lama tau au aunanga e maua fualau mi tiafu MoneyGram. E ia inga whapitoa. Malo soy fua, ol si Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo, se kia Radio Samoa. Si pula vea olo oile fa'ato anga ole lupe la lelei ole mo e tau felei ole mo uolele ma ufa pepe le basa tele le taba e ua pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu ato muli e umi umu pa auli.
look what you done, my baby. Look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely blue. Ole lupe la lelei, ole mo etaufelei, ole mo mo. Sifungmalia le sungaya waino le rivang ola Aouli malepise wa fango ina tamba le fayaso ile tautua le radio Samoa le Fofogamua Aouli Fofogamua se yo le July fanta le lua ila Aouli ding ora udan tule le tanto wa Fofogamua ya polofa poponga o tanto tala e vai fanua ile ngangana Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhila e te whoil tātua tunuu i le amatanga o le nei vai aso i le lofo le tua. Ia malo le soifua manuia ia te oe mwhai whoi on fiso taima mai moa tātua Fofogamua ia i aso taitasi o le vai aso. O le ngaluenga e lua whaupetots full valu e whapea i nā salamo ia ma ia taitasi o na papatisoina o tau uma i le suafa o Yesu Keriso mo le whaamangaloina o anga sala. O le upu mo o le aso le nei fitala no i le upu lea salamo, repent. You know, o le ki o le whamangalonga le tua i o tātou o langa, o le whaingofi, o le salamo o i tātou. O le salamo o le sui lea o lo wala, o suia le direction. You change your direction. Le mesa e a ngai iai, ua e koe ngole upu salamo, ua koe sui atoa le direction po le ala nga e sa wai. Elena o le iloa fo le o le maista ngata elena o le iloa o le leanga o le alanga e sa wai. Ia ma e feel sorry se mea na e whaia, ia se mea leanga na e whaia. Ai o le salamo o le alu ese mai le oe, mai le mea leanga sa e whaia. Ai whai tau tusi leo le tali e tangata i le launga Peteru, ina ua whaalongo i la tau le launga Peteru. Le launga la Peteru le whatatau, i le whaola tanga na saunia e le atua e ala i lona alo o Yesu Keriso. Le ana a wina mai e le atua i le lalonangi, ia ai wha siotia e tangata Israel. So i le whai unga la le launga Peteru, e i upu whapea, upu la i e whamai, ua tuia ai loto tangata Israel. Whai mai le whai unga o launga, o te manao e matua i loa e outou le a inga o Israel. O Yesu leanga ko fasaka roina ko tangata Israel leanga la tu fasata o Yesu na tu fasata roina fe mai o ia lea ua faia ele tua mali I makeriso ya ke rola le responda tangata fe mai ua faalongo mai I la tu ia upu ona tuia lea o la tu loto ua mafuai ona la tu fesili mai la apostolo senai se a se mea mātou te whaia. Ke lola le sona o a mai. O le salamo e whanau mai I lowi loa ina e makua se lau mea nai whai. E leanga le mea le ngai te whaia. A e loa loa e leanga ma se le mea ngai te whaia. Le venga lona lua ona e alu ese mai ai le salamo le na. E ke alu ese mai ma e wala au I le tua I lana whamanga longa e ala I lona alo o Yesu. Ke loa, le upu mo I le aso nei, e le ai se isu I tātou, e sa o noa I le olanga le nei, e se I tātou uma, e le anga I tātou uma, e le ai se tasi o tātou e ato toa. Ai a whai e se o le upu mo o le aso le nei, a whai e se o le lui mo oe,
liliu ese mai le menga ese se ai sui lo wala sui le direction e kia nga iai mai fa mau lalo I luma o le tua e ke lo le wi fa mau o le tala fo le Lucas fu lima le fatoto o le fo I le mau o le wi fa mau o ilon tama o le ki ina ua sala mo o ia ma fo ilon tama ma fa pe atu lo tama o le to ya nga o te ua o so tele a ia ta ua se tasi o na aisia awa o nga sala I le o le langi ma o luma vai ta ua tele ua sala mo I le menga ia faia ua fa mau lalo ilon tama fa mau lalo I le tua so le upu mo o le aso le nei sala mo ma fo I le tua fa fitai I ala wa saunia tama mātou te langona I nai le leanga ma le se o mātou wala ai so se teimi mātou te fo ia tuai ia te oe e te talia ina I mātou o lau whanau fa fitai Yesu amen. Talasi o anga nuenga
siu whakamali nao tala le leima whaafetai le rivaingo la Aoauli tau luan tuai al polokalame a rento le ola whaafetai atu le sunga le whiwhi au mo le tātou polokalame le rivaingo le aso o le salamo ioi e le upu fo i le lefa mai whaamangalo ai awani ngalo o le nā mea e tu wantu lava i ante oi e le whaswhaitau nau whitau i le tasi o aso whamai a whai o nain tele whiwhia pe i se me teitai le stangata ai le oiloa le tangata na o nain teitai ante pa mai o naua e tango tu ule avano e alua tole ti ampolo foi le le nofu nofu maututongi e tono lo mafoufa ai le se tong alo naui ia ngā ki ngā inga ia oi ia ala le li so la tanga te tele fifi o lona winga ia ka ko wonsa o le womana ia mai le sulu o le lai le ia won ia to ave fa fola tanga mea be fa nei te no fo ile fali ia fa yo le ne usuana le la o la tau fa fola tanga me ile la ia masanoa o la wa umanga su ia i wokai kai mango ia masalo foi ko su askemio la vie vine o le wonto e se fulu mal valu minuto ntale ring tula lua tale lua without to tala e vai frua ma tala i ta longalanga Samoa Radio Samoa taslima ivatolu Ola tanto wanga yantu ni sineo tanto fa silanga le wan tonu mai fo i le rinvaingo laso wala vai lo no fo si la fia onisio polokalame onisi fo fuanga ma futanga e fa pe fo i ainga o no mafio anga e tonu o aukila dei so i tanto wanga i tulai le vainga mo mo le tonu mai wala vai lo si la fia Ole tanto faalinga mo mua le faalinga le nei mai le team Zumba o le team No Excuse ai tanga le fa no Team No Excuse Zumba talo fa Samoa ma le tuala tanto Zumba le team No Excuse la so tofi e pe ona masiai ile OMAC po le Otara Music Art Center ele tolanga fa tawi Otara ile afo le ono ile fiafi ele se totongi o le nei Zumba se sumai tanto fia ma fa malostino fa tasi awa le soifua manoloina e maua le tanto team no excuse ele tuatusi na o le ono pa se lau Aleanda Chris i Otara manga ia fuisingame fa malostino in tanto ele nei vai tau ua kakaunga fa anu ilano tanto pauna alu ilalo tanto kilo ia ai pulear kamalo makuala ko ia lele tanto anga yansu ilisi tanto falinga le wa tonu mai ole falinga ole va filifili male tusi ole sunga awani ngalo solo minga ole tusi ole sunga fa tasi ai male lo minga ole va filifili mawai fa le penga o Samoa se sifo tutuila mamadua onisi o tala tu o Samoa o langa upu o le matafa yo le matai ele whainga o whala lawe pe o whai poiponga ma liu le o siusinga o ainga whesila whainga o paolo o si whaalalo whaalangingo e ka le sia ma le tele o le ngangana o whaalolonga na o le fitu se fulu tala le tau na o le official radio Samoa le tolu pa tolu ona Hopewell Avenue Marukau e maua tuai saulo minga morisi whaamtalanga wara mai le lua o no lua tasi lima i vatolu lua o no lua tasi lima i tonu ia fe ole tala i fafantu au ki lani po o ni usila foi anga isa o lunga le tantu penga te fai langi e fai mai e la oka o le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e oka mai ai ia sautusi whaafutai O le whaasilanga mai le mautanga tama matine tuai sa o tawina i le kolisi o Samoa po le skopa i ni usila nei. O le antoto ia sa o le vau filifili i aupa ia sausaunga tā Samoa o oe o le fue lavelave. O le antono ua uma o na tofi tulau lava. Ai whaasino tonu le nei whaasalalonga i uoma pa anga uma a le skopa i New Zealand. Ina ia tātou awai le tātou tausala ua tāpereina awase se leni e whaatino ai ngā luenga le tātou skopa i le nei tausanga. O le nei wha moe o le a whaia i le aso tō na i aso se fulu ma le whao se tema
i le wha i le fiafi le moto Samoa i mangele. Su mai ma tala mai tala au mai, tātou fia whaatasi lea fiafi ma whilo iai ma wō ma paanga mai le kolisi o Samoa ua lewa aso e le mafuta. Morisi whaamtalanga whaaso ta ifo la tātou komiti i le olu atasi 5 whawha, olu atasi 5 whawha, po le olu atasi 1 fitu i walima, olu atasi 1 fitu i walima mo nisi whaamtalanga whaafutai. O le isia tātou whaalinga ma le awhia anga o Māngiangi. E whaasilisila antu malanga whaaloalo i alo ma tama whanau uma le awhia anga o Māngiangi. O lo alala papa au i ni usila nei. O le awhia le tātou whiloa inga i le aso valu o September o le aso sālea a sau nei. I le Julai 5 i le fiafi e tala noa i dai nisi o mata uputaua. E whaia lea whiloa inga i le tuantusi valu Awa Street i Otahuhu. Ea pe o le masaria i le Otahuhu Rugby Club Hall. E tā walo awai mai ai morisi whaamtalanga whaapso ta ifo le olu atasi lua ono tolu lua o olu atasi lua ono tolu lua o po le olu atasi lua valufitu o lua olu atasi lua valufitu o lua ma le whaaloa lava whaafetai. Ja, tātou se antu i leisi an tātou whaalinga le nei mai i nā i Waikato po o Hamiltone. O se teimi mua le nei o le awhaatino nei le Tauila Festival i le sā o Hamiltone Kiridoa. Mo le mamalu o Samoa lo alala mawai le tūmalo o Waikato. O le whaamoe e sanga whaamarantu ai pēr le tāua o Anava o au o le Samoa. E ala le le whaatino i nawa tātou tūmanganu o i whaafiafianga. O le manu lau tile da e manantu le komiti le asosia Waikato Samoa. E tatau o na whaailoa ma whaamasani ai a inga Samoa i New Zealand nei. Ai meise tūpulanga la alovawa, malo o lo tutupua e o Samoa. E whaia i le astona nei a so fitu o September mai le se fulu le tai awanga i le ono i le fiafi i le Kaute Pacifica Village Fale i le se lau Seddon Road i nā lava i Hamiltone a fifio mai matala mai au tātou mafutai i le aso whaafitai. Ma le tātou whaalinga mulmuli mafutanga le whaasaporas i au kilani rei. E vala wantu i le paia ma le mamalu o le tātou mafutanga o le whaatutua i le tua Samoa o watasi po le fast. O le awhaia le tātou whilo inga i le aso sā nei, le aso valu o September i le Oats Club i Otahuhu. I le Julai 5 i le fiafi, a wale whaamautuina o le tātou whaamoemoe i a November o le neitou sanga. E mo mia lo tau au vaa poto mai, ona e yaimata uputaua e fia antala noina. Whaavitai o lo sainia le tātou whaalinga tāua le rā, e le lau. Ja, o le tūlanga nai pe o ne iaia le rivaengo le Aoauli i nisi foi o tātou whaalinga o tonu mai le ofisa o le Radio Samoa. A whina misi saunu mera ia po o se a lava le tūlanga. Ia o nei misi antu wala mai le lua no lua tasi 5 i vatolu. E whina e emaili mai le onair@radiosamoa.co.nz. So tasi minuta on tale o le tūla e lua. E talafantu le usoia ti ano le lofi. E hai, ma lo ale ono sai. E manu da kawa. E le vano fantu le mana io le la. Ya le lu ko Paolo moi fo. Le fu te vai. Ya le ko kikia ko sa fu musinga ma ulu ngai ya bo. Lo na winga. O lau tanga mia. Amisa o le faletana bla fa mangu mai. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umi se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aire equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa.
Talofa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Hapena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mail numera o iva lua nono o tasi lua lua. O iva lua nono o tasi lua lua. Faftai. Fai mea alofa I a inga mawo I Samoa e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Manatu le mafutana o emagu o emanatu amaita o tu mawita ilo fatu te tala no ai Mamo sao se haso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tu ala upele o tele tu mana tuai Usue e fuli malo tua le polonga tale lava Afai olea la upele Fai olea la upele wala malena le fa no ua foli mai oh hiawe no ufatu ahulufiai Lengao sa wale mafaina tini lufiavai Afai wa e fuli tua mai le fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la pele o tele tu na oe Tau o sao songi o la fusi i amana
upele Ve lau pise leo tele ari just to feel re ya wo dia. Ya lenga wenga musika na umana dan tu fama alu ia e piki me ko me ki o kalela va ya fama si o ingi ka si kwa ya e to te I fonani ya o ta de vanu de pon ele ya lo tu ilunga te fa malos alu e piki me le fana wa onga fa yo nei tenga lu nei le ta le lua sole amu ia o nei te li sa ya ma la wantu ia fa fo wina tani yelu le ma futa mai semi tu ya tu ma to ma o le fa ta si mai le nei va ngola wauti a fa I so fa le mau te tongi o lo o no fa mau te tongi ni tangata I le te milini o le ante mulina e lui yes ya a fa ia o la tali e wa fa ia silef ia se fa fonga mai fo ila le melen tu o le fa mele ulu tanare ia wa mau e le ole ia ni fa le mau te tongi pe ale ma le luse fu ia o fa le mau te tongi nei ia wa le no fo ni tangata a ua fa le ai me ta ua maluana ol makwa makaukia ai ua maua ia ona ole tulanga sa fa pele ona muai ni si o fale e pe ona ta ua mai le li ponti ala mtanga wengo le leo ia fa mai o ni tangata mai le tonu o Vietnam po se kengi fo mai Vietnam o le ala to te rentinga ya fale nei e nisi nei pi tono o tonu o au kilani e mai matau tia makua makaukia fa mai la e le famtula e sui le ori I fuse fo ele o le fuse box e ma ave fa anga o ila e le o le malu si anga tau ele tisi e tu salona tau ma le tonu se la wafe tala neoe e peilea ona ave fa anga o mai lea I pitonu ia o Somerville Botany Downs o Pakuranga ma se vaenga o Tara ia e reo au se fai ere kisi ai ta ule me leo le ave whaangau na ole au fai ele tisi ala tau te sila fia le fai ngau le tūlanga lea e ave whaangau I ele tangata le ele tisi ia a fai o lewa sui to tonu o le fale fai lele ai ma to o ila au ia o malua ia leo fai tau o tu I la vea kuai Somerville Botany Downs, Pakuranga, e anto aila ma se vaenga o Tara. Sone, e se fo ile kam whainga si vaenga le e vai meo le kau su enka kofat. Ia le whaia ko ngā maruanga la ori e ko ngō whale rint. Ia le ngā a whai o nei e so whale maututongi o la usilina mo o le ria o. O le le taimi muli na e anga I entuain. E a sia lo whale maututongi. Ia po ila vanai wha mautuai. O e whangaina I se agent, se company le ala tu te asia, ia ma vai whale lipo siaki, ia le tūlanga e pe o le iei an tātou whale maututongi, I tu tonu o New Zealand. E se vune koe ngā pokori, e vai meo le kinga ngā kai whamaruruari e whangaruengari I le aso ma le aso a le whaiwhako angara wari e kongo whale. E se vune to e ngā tō mai whapengi, le mea kāua, whawhekaia ua maua. Ia anga le he mungi le kasi o whale. E le maua antuai. Soli, e le aia ni o ngā o whako anga. Soli, whako o whaarunga le se mea whaapea. Ua makua I wha ngā ka ko whare maukong. E whai e tonu I le whaafai le renga o maruang. Ia pe whai e whako anga maruang. Maka o kia. Ka fia o fua soli. Ia ai rua koe roi kua maraka ko mereng kau ka kuangi. Ia whakari mai o le ra koe rua. Ia onu sai mai I ia ko. Alo tau tio whana mo, ia whatala what fo I le nei Aouli le tano o mat whafongamai tala mo le nei fo I Aouli. Ia whafongamai ai tala tumua, whawhelo I alo I asui mo mua masui o nei o le malo o le tuanga wae marae mo le maliwa tupuki ingi tu heitia. Tau nuu pope whalan sisi pa puni ukini laso a tae au. I ta alonga, ales wharaile lea, I ta alonga tiro le All Blacks I le malanga ta amilo Afrika I saute mo ta alonga e valu e whai ai. I le lua fe marilu furuano. I whafongamai ai whalau tele no nei tala.
O sui le parliament ma au fai politiki mo fa felo ialo ia nei mala le turanga wai marae inga rua wahia i wai kato mala to falo longia mo la to falo longa fa vonga mo tupu ki ingi to hatia fai tu wafe maaf me tunga to wafia le marae mo le faalo longia ino le maliu le tupu maori ki ingi to hatia pu te tau te fero leono e pe no maliu le vastal wai e lua ia whawhiro i ngalo ia sa whata oto mo le somo sui o le malo. O le tau nei sa whawhiro i alo i ele te o le pātia le leipa Chris Hipkins, ni tamai tai pāre mia mua Helen Clark ia whate se mai si sui o le leipa. O le Aouli nei o lo whawhiro i ai, ia isi pāti mo la tu sui, i le sui pāre mia wa masa mana ia Wilson Peters, o lo te ia le vaenga o le whainga malo so whatasi, o le aso a tai au e whailo ai seisi, o le aso i tūlanga i le tupu, ia ai le lango mau ilo na no fo nga mau ile mau ngo taupiri o se unga ali tele vo sala fa to wina se fale le lua fa le fo tasi mala mau ai le silia male lu se lau tos fu lua fitala ona na ile to lungo fale waria e ane ai se fesili pe tau ona fa tanga ila ua e tau fia le vai nga tupe o se fesili le lo to mana tu e fa masino ina ua mai ona tapa ele un maria leo mani poti ai le vai nga tupe sa mo tono te pepa ira e lima lalo momi fa ma fale il to lungo le la fale fa dia leo e tua o le vai nga tupe ele oni tupe lei o tupe ele lea oni tupe sa mo mai ini nga yo inga fa soli tula fono mai pori mai oni fa to ingo fa la fa saina o le mele o fetau ia ile tau fio le vai nga tupe matu matu ile malo asa faria no ngari tu salava pe onei tupe on tupe elelea ai ele oila o tanga tsotula fono mai oila ona la ta fia le vai nga tupe o lo la finau o se so tanga ile va oni fainga paso di tula fono ma le vai nga tupe o mo tu sia le temi sa fa tawina ila ua oni tanga ta mama ia fale ile teminei o le tamata i fama sino Justice Rachel Cunningham o le fama sinonga maulunga mo tu le tu leo ma fa ma kuina se fa tunu ngai fa po yatu le vai nga tope apetai o lo iai le ulungari se sia va no e toi fina wina ile la mata opo pe a faia leo ye le si step le vai nga tope ile tar sanga e fa ma tu watu il malo o le ulungari ma le tino e tope e lua se lau tonse fulu luafe fa se lau fast putala o lo onga tu tonu ye fa ma stonga mo mata ubstevili e pe ona tuina tu ia leo il lalo tu la fono o le fao tu pe mo mai sori nga tu la fono the Criminal Proceeds Recovery Act 2009 o tangata se si mai inisio motore pasifika am to mai le masina fo ona tongia se lautala ni sila se si mai ai i Aotearoa nei o le tuperotongi ale turisi ma le whasao mo tangata asiasi whaavao malo ni sila lea the International Visitor Conservation and Tourism Levy po le IVL sa fola sia le whainga malo le leipa le roa fisefun mariva o tupe au ina mai ai nei tuperotongi o le anga i atu le whaawa wai o tautua le malo ma le ai o no whanga mo tangata ta whao o sitseni mo tangata nufo maui Australia ma sitseni le telo mo le Pasifika o le alea o fia i nei tuperotongi fa penam tangata i visa whainga runga whaavai taimi suia malo te fita ngā ruengo soifua malo loina ma tautua mo tangata soifua ai o nesio mo to le amo mia le tongi o le vai ngā tuperotongi fou e asi mai ai New Zealand e au fia tangata ma le French Polynesia New Caledonia Wallis Mapituna Guam ma le motua Commonwealth of the Northern Mariana Islands ino visiting yele le tio sila pe ai sa ufa e se ai nei moto ai sa fa alias tu so upu mo minister tourism Mataduzzi o le tūlanga o le au ino nei tuperotongi ma ila to e tongia o leo se vaenga o le toe loilonga muli nei ma ia tā wai e le isuia ma i le temi sa folosi ai ar whai ngā malo tauai lea le leipa ia lea tuperotongi mo tanga turisi va malo o le taiulu o le kare se kakoriko le rolangi pope francesi tau nui Papua New Guinea la stonai ia pare Australia ni usila mo aso e tonu o la nasi singa le nei vaenga o le tulangi o le Pasifika o le asia e pope o Papua New Guinea o se vaenga o ase sumale tasi o la nasi singa i se vaenga o tunu e au fiai le au feo Indonesia, Timor-Leste mai Singapore o iai lai Papua New Guinea o le tele o le taimi o le aia whaalu e le taulanga o Port Moresby ai o le aso sa o le awhai e se asi singa whaavave o le pope i Vanimo
Le tu sa male ape kilomita le mamao ile isi tu ima tu sefo ai tua oi ma Indonesia. O le fitfita Australia o le alatu o inatu pope vanimo ma tu e awinani Port Moresby e pena sa whaari ai le minsta le vai fafo Papua New Guinea Justice Kachengo ile newspaper le post the Courier in na masina e dusa ma le fata o tonga o le nasi singa e vanimo e na o le lua ma le awhai tula o le aiai ai le toi lele ane mo le isi tolu i tula i Port Moresby. I taro talonga wa tula la te ona sainia le kapia ni sila se malanga ta milo le All Blacks Africa so te mo talonga e valu e whaiai e awhiai ma talonga whaitau le tolu i le lua whema le rufuruano. O se li poti le maengo tala le Daily Maverick i Africa so te e biona ta waifa amatalanga mai le ofisa silio le kapia Africa so te i a Ryan Oberholzer. Li poti ai le whaalia Oberholzer o sui mai atunu e lua o ni sila le ma Africa so te sa fono ai li fai le talo fai tau de vau le All Blacks ma le Springboks in fight ngona vaso Johannesburg mo le talano i nai fa am talanga o le malanga ta Milo o le malanga ta Milo se fa o ponga la wi lo le kale no le kapi ai mai se le to tali i tulanga sa ma stani mai ai o malanga ta Milo ai le fa profesina le kapi o le tu ta wai se malanga ta Milo o le afa ailonga i fo i mali tolse fulo tau sanga o le malanga ta amino muri muri o Blacks a paya i Afrika saute i le afa i bisalau i Vasrono. O le All Blacks a malanga i Afrika saute le tau sanga sa kaptenina e Sean Fitzpatrick. Le ana manu malo e le sterisio ta alonga fai tau le lua le tasi. Se teimi mua mua de tala ango le lakapia tunu e lua. Wa manu malo e le All Blacks ni se sterisio ta alonga fai tau lia i lungo e le ele o Afrika saute. Sa longo Oberholzer i le Daily Maverick, sa whaalua so lua ma le pūlenga o le kapia New Zealand, isi tūlanga e pia lātou whai moai, o ni au e pito silia tune o na mawae, i ni whātau tūnga i le tala anga o le kapia. Ma ia tā wai, wa mai ona stainia to sing of the malama inga ia po le Memorandum of Understanding, mo wa ia nei le vai ango tāpene planga, i se whātau tonga, o tā longa wa whātau toina e au, o le tau whai mani lia umaiai, atunu e lua. O le kapiteni mua longo lo a Springboks ya John Smith ua awa ia tunei fela po ingo siomi ai le haka le All Blacks ma se whaalolonga de tau na whai iai e au tapua i Afrika. Stauke, o fe se ingo o toi langa langa le teimi sa whai iai le haka le talong whai tau dia mua ma le Springboks i le vavea le star. Teimi ni sila lea, i le malaya le spaki Johannesburg le sa whai i nai ni sila to sa tasti i le luasu fetung. Ai o le telo noanga sta whai ia. Ina ua mai ale tālonga i lungo o wala so te inga lau tele ma sipi e te ai. Ma i le tālonga lawa ia, e patino lea, i le tali sa tali ai, i whaatinonga o haka ale All Blacks. I le taimi o whai ai le haka sa le le wa ale le tele le company le Emirates Airlines, i lunga tono le malai, ma le malamura wa o pisa o le tusa ma le onas furua ka lau tāpua i ma mea whapapa ina ma musika, sa lela ngona i le whaingo le Steve Tau wha Māori lau noa. O le siva tau e mo mi ai le fifi le mo se whaalolongia, mai ai lato e awa i malai. Ai o lewa inga sasa le o le furu lele o tangata New Zealand. O le kapitenia le Springboks a manu malo le ipo le rorangi le roafe ma le fitu John Smith. Ka ia whaailolo na le fia tusa maritulanga sa tausi ai le whaingo le haka i le malai. Sa ia tusi ai lungo le upenga ale X. E whapea, o se tasi o tālonga mata ina tele, e paulo na le fia sa iai. O le pisa sa whaia, musika sa taina, e le temi sa whaia le haka, ma ia wha a mole ai au tāpua i le Malai Cape Town i le stona advance nei, ina ia whaia se wha alo mo le haka. O le vaenga telo tangata sa tali le tu singa, se lau pasene lo lato langalongo ina ole mana tu Smith. Ai wale na, ta umasa i o i le langona. E to tasis tangata tāpua i sa ia tu si e whapea. O le lato fale, o le lato tu la fono. Ma e te tau le All Blacks on a fia. O na lo whatanga ia tau le 2 minuto le lato taimi, e whaia i le lato siva. Ma ai me pito silo na lele ia i lato e whaia i le 2 minuto. Wa mai ala mono vato e se le kapia Afrika saute, i le kapia New Zealand, e tu se mare whale tonu matua iai, o se seos tangata. I le termine o 5 pine o maua New Zealand i talonga olimpeka mo i lato e ia fianga tu mau i po le Paralympics, o lo fasolo i Paris, i wharani o termine, o ni sila o lo tulanga 5 sumar 5 pa tulangana o tunu malato pina maua i le tolu leo siliva,
ai lua apa me mea o saina lo silia lava la tu pine ile se lau se fun male lima la fai lima se male tolu auro fast o sliva male lua apa me mea tala na ne Aouli ya ile pe ala fani te doma soifoia more so Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Talo falava le tala le nei o le tau mo le so ma le aso atai au. Winga o le tau mo le so o le ai ai i timo to ulu i le nei aso e ono mamawhati munga mai ai whai tili. E ono angi malosi mai matangi matofa ata o tau savili i le Aoauli. E angi mai savili mai le tu sisifo fa solo ina angi malie mai le tu saute i le afiafi. O le angoto i fo le la i le wha minute te ai le tu lai ono i le afiafia na nei. Wingo le tau mo le aso atai au e tele ina langi le lei le tau. E angi malie mai savili mai le tu saute o le atunu fa solo atu ina angi malu mai le sau a mata mai le Aoauli fa solo atu i le afiafi. E o soa ele la i le toi 25 minute le tu lai fitu le tae au atai au, ma e ngoto i fo le la i le 5 minute te ai le tu lai ono i le afiafi. O le tala le nao le tau mo le so, ma le aso atai au. Walo le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe yo maliu wha i puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe. Ai moisa le toi fui ato wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau tau sanga online. Ai tasili tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Lo
ua sfulu fitu minutu te ni le tula e lua i le dik fo i vaenga o le Aoauli e whiwhilanganga o le ua maua le tātou whilo inga foi i le dik vaenga o le Aoauli ma le fionga i le lipule o le tautumala unanga a le DJ Sal a toai foi e ma le tātou pepe tala uloa o le talo whavantua talavantu le pepe malo le ngā lue e malo foi le sa i le nei a Aoauli o le a solunu le a solo tupu inisi fo tautua ma o nang lau talenga Fofogamua ia po lau talenga fo ise man fa taile tu tatou aulia mai fo le nei aso fa popo ia tatou ngā luenga ia wa fo le tau ina le malu se tatou watanu ma lo le fa man lo siwa suia to fo vai le nei uli e le masani ai ona e sa fa i man for tu Iyo ia le anga o le wanta to ye le vai tau hui le to tonga o la aua le pepe ia e pe o le tulanga na le we ina isu ya inga la hitia le te mai tau soli ele ili e sa kala vai ngala fa mai ya o ele lo ke ba ku ke malo siri iyo ia langa na we mo mai ale fo tau fa yatu mata no matitia ai fa mai se wo fiu e tawanga u ia Fofogamua po le fala au lai no wa vai atu wa po lusi fo ale tinu fa tu pai po se fala au po le me le mai ele le ia voi le lo i fa sa i fa fo me le fa ku ulu ma fo ia nga u mai ia ele ai yo o le soleri ma kwa e se fika la so ngi la u nga le be tai au ma na yo le la so le va ting ia tu alwa tu vela ia koela ia ko ekim ia le fu ko va fu so le koela mai fu ia tai le tu pitonu ia e fa pena u maltu langa le ia o le halua ma avel fa mal e le sena me o le la fa solo ato wa o tatu e kilani le fa ia tala to ina voi mali ia e mo u ma ya si sen ni le ile aso tas ia lo no vinga fe la ta polo ia sunga le wa ia la wa alwa mal mo fa timu ave mal fa mal e lo no ngana pa u timu afeta vale la lo la au fa tali e se te avo ia to ya mat ia o le tulanga na le na tano le sunga le wa ia tano sia o lai a ma wa fo ia le iva pu ia wala va ma ko nga morngi ia so lulu ia e ma no le fo ia le fa ma no le tawa tai fa si pisio le tanto tu le ni so le o ia ai ona le auto e amata ia le tatou whaapitoa ia tatou se ia sfarele te tas ia o loo mwhai o nanga wa ai latou o loo whaatau top up ai me serva ia sonir te wila male o le tatou su engo se la le leo se tatou watunu ne Miss Samoa ia matua pisi alunga social media ia mana o mia lai latou o loo au mai ia le tele o atama videos ma updates ia le top up ia ai le vaenga ta wala a fa taula tapa pe la fuisa mo ina vanga la lo pisi au menga ia updates fa tapa lu suta la New Zealand po le lu suta la Australia a wa mo wele lo wa no tatu se ide failas for really a e manvia tolu tatu fa ilonga tai lima se lauta la New Zealand le ola se ina te ia le mau la lima se lau ia e te fi ai for the weekend ia me se for tape nei no fa tawole o le weekend ia ele ngata la tolu wa tatou failonga mo New Zealand e tolu foi failonga mo Australia se man e fai foi ona nga va pe a fa nga le tu le click X e la foi se leni pe la foi top up e numero ti sa mo mai se tu al Pacific ma tango fiele fa mo ele au pepe lima se lau tolu failonga mo New Zealand tolu Australia soli o no winga la ma kwa pa wa me fa yo top apa la pepe o nei la no vo lusu tala pe siliet ta wana lo sutala Australia pe lo sutala New Zealand o le vai ngata u foi mo tata u yo i falo lo New Zealand ma Australia fa top up tangwa o e vile le numero over selau po le numero tasi par selau le nai lungan pe top up fa tino o e fili Samoa a fa mai enter le numero al telefoni al tawainga ta sa o le numero lai Samoa a woto e ta ina le ono valu lima ia ma o mile le fa longa fa pe fa foi le pol hash ia a fa mai lo enter le recharge number ia po le top up number ia o lunga lo pe top up nan fa tau ia o lo i numero sfulu lua ta uma numero na sfulu lua ma o mi foi le hash po le tatu fa longa fa na e te fa longa to alo fa mai o lo successful o lo valu top up ia
no na winga wa sau foi la malau entry e to tono tatu se mau e mātou le numero le sa fa nga vile le tatu numero 0800 mau e mātou le numero le o le tau ainga le sa tango tai te tonu e alu i el top up ia ma mātou ilo lo pe luas fulu lau top up le nan vatau e fu e lau recharge pin le enter Mari. wa enter tua a fa se fulu vatau e mau te ilo le layout se fulu wa e sa recharge pin so se fulu e se lua se fulu e se tolu fulu e se lima se fulu se uman E to te lani si o wala o toi lele malia le au pepe e kasi era ngu mela lenga se o ngu mela i Samoa lenga ngan recharge ni. ia e ia tu langa wa pena lo tupu ai awala se le numero enter tas a le numero now lai active tu so la walu sa ona top up le numero le stanga te Samoa ia e pau so so ni tata office fai o le ave to e longo tata office Samoa e se aki full numero na Ia. po ye top up le na se ia a fai o lai ia le fa ngaina ia na fai le na matu ta no fi to transfer Ia. ele numero sa ai ati o se aki atu la o mana fai ia le fi o tangata na e ona numero na ia na e fa mali atu le ele se matu me ma fai ona fai ona o ele se le entango numero Ewa, o mea ono tutupu la pepe ka ilo foi e po ko koingi mali e lau pusa mani. Ia mantua foi. Wa ile o di foi e o fa tau tapa pela fo. Ia. Ia muso e lo to luana wala fa. Ia lai e toppe ale entangol numero voi le la ti fa non uti uti tu malum tua. Ia se lo na mal numero enta. Ia. So ia di ko ke fa ia nga mea di o le la o mai lo to maiti. A mi sa ko ia lo sempre vainga so ia ko ke fair ngam o le mane o le mo an tole so so di mona o ngan digisa ia e o ki la ko ma ke ki e fai online ni le pe ia te le masa salwa ia wa pa ai sa na la sa ola o le se o vangal na ia ai mantua au nei ngalo o le tautua ClickX lem fai ona la fotu pe online ia e tau fo na le star tangata le sa mo le my cash Rono winga o lai mawhai e on tau nua tutu pe telefoni ia o nā lule leo e whalolo te tisalu i upolu po o i nā i sale longa ia e tā lai tupe i tua la fo wa mata na i whaloloa la o mawhai ona e la tu whao ngā tupe le tono le mai cash e whai e wha tau ia au te loa a o na matua alu i tua tātou tau tua nā te tisau ia o whai ngofia fo i on le to e tau o e tala tupe ia wana watu a scan lau telefoni le il falolo na fa yo fa ngai ia ma fa pe ona fa yel fa ta le lik ma lo fa tanya le pe ia antono le manino le fa funga ngala tunu ia wa ia fa le tonu fu ia ni siute ia pe lo na yel men na le sil numero o no winga le va ver so ta ia ai li fa ngai na tanga tala jamo ia lo no winga le anto fo email la luz fu ta la le ntampa ia e ai longa em fanto fa fo ia tu la lua suta la se manu la le mana fa ta urta ai em fa yo na mata uta fa sa le numero ave ia tapa pe fo ia tu langa ia ta tu ta lo fa bata mari e si te mi se le numero o lai enter ia na to e vidi mai le ava va mai se o lai le ta un mata vouch a sia ka tu numero o lai se le numero ia ele le ia le si anche le numero telefoni si anche le numero cash power per cash power la fai mani ia o le numero le account o pilio le vai wa me uma ia lem fai na tonga tu lo fa voucher ia e so soani e fo i nai ainga Samoa ia le so ta i pe ta tu numero o lu ta sili maono to lu fa ia e so soani tu fo i tu al ta tu digital ia fa pena fo ia le tatu talo fa voucher ia marvanga muri le se manu se le te fa manatu atuale le tatu tau sala le tatu skopa i New Zealand la stona il vai asole ia mata il fa le fiafi il moto Samoa ia a fio mai matala mai au a e alofa ia te au sau e lafo sau tu pe la usiva fa moli ia le wa ta pena le tatu executive ia le tau maftanga ia la ia foi nei vai malu fasili malo si foi so soani foi ia la to ia la vai mai le afiafi ia era to no se tai mana foi tatu fifi fatasi se man mali yo o le tulanga na ia antonio o ti ia o tau te antu le manu lo to tu le
ia ono le lave fai mfa pe mai ia winga o le ta ia tonu le tanto filo ia ile lo famalanga le le tu tu ilo so fu mal man to wala after se manu afete mana miale ye ni hita tono moto sa mo le la matu su e meni hita ina ye fio mai ia manu ye tele po kala mo ne fia ia fa pe dai o fai o le vionga ile li pula le tau tumla ndanga le DJ Sal pe ona mai mo me fa fonga je le vionga ya le pe tala ile ne ia e te mau ile o lua tasi lima ono tolu fa o lua tasi lima ono tolu fa ia mo to uma mai tanto uma lena o tawina i le koliksi o Samoa ia na o le tau sala e faia le monto Samoa le stona i le via so a sauta le fai le fiafi o le fa pe le ona fa nga solo ai ia le tanto tau sala nai pe ona sauni tu ia i le via fo o le wa lusfulu valu mi tu te ne ia le tu la e lua mana tu le fa na wa onga i o ia lu fo i le kala ngoa ia fa ko fai ko ngore fale fa ko fa sikepu fa ko fai le makana o fai ko or kava now you want to find ngo me ka ko e ku se umanga e fa ko fa fusi ko ngore fale ia makala fai ko ang ko mai fuila ile ko fa ko fai fa skip ia mo fuile ornga ia kala fai ko or kava le o le si vai le con o le si vai le faf ia ko fa ko fai foi dinga ki o fo le lavo ko fa los fluiva mi tu te ai le lua stemula tumba mo wala tanto filo inga mastasi fo yo alo pesio tanto tro ya mo fo ia se va no entelo no anto po o mai ia le talen il fo i vintau ole tu sanga fa malo siatu e piki mai le fa na wa Radio Samoa taslima e vaton amo
fa to uma o tātou tui pui ar COVID te tau ona whai. O se awala I tau sia lelei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea ono a whai na ai tātou uma I awala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. Ele ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono masina talo o na whai lo tui pui lata mai o COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasotai lau fo mai po le whale talavai, pete tanga I le bookmyvaccine.nz. I feel maua so sad. Omega ka. Nianga lowi moa. Omega ka. Tabale tau mo fie. Omega ka. Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega ka. Umalole keisile Omega ka. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whamitoa na o le 5 tala te tongi mo tupe whamomoli pe ae whaonga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo le direct transfer te posi sa o ailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whamomoli lungo le telefoni ai inga whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo au tupe whamomoli. Olo avano fo o tātu ofisa I o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātu la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe whamomoli Samoa. Talofa Samoa, waule ne yo kasu tialu, awal suia lingila waule kio. Aeva mai ina se furu 5 iwa kolu, amo, Radio Samoa. Vevela a. Vevela toi manu fo inisio tangmi o le untoi luse fulu fama la familu ton tale o lingtulai. Tolu ya tale tolu na udan tulo se fa poponga o tala I vai fanua I le dia woli matango fi. Ya mo sin tangmi le dia so ludwa la so fani le masino se tema. Ya I le dinga ngol tantu pulugalambe e mafanyona widan tuwa. Ya nisi fo yo talen. Allo matamba fana o le tantu tudu. Ile tulanga leo whaafiafianga. E pe ona iai ia musika ia marisi fo tale ni uma fo ina ile tua. Ia lo mutam whana o Samoa. E fiafia le nei awo. Lau maua le tātou whilo inga malasunga ia Matt Seinafu. Ia o le mafuta mai na I Melbourne, Australia. Va talawantu Matt. Ma lo le soifua maua ma le langi ma. Ia. Ia nganga mawalalo mali. Para tele fatalo fatuai se man. Ia ma lo le ka tua tunu malo fo ele a partir a wati te ma pe au te ngai se tato tunu ia fatalo fat fo se tato tunu e pa io Samoa ia o le anu nu tu ia wa ele o ia se mato tala pe o pe ele o vo ia ele nga fatau li mai na fo e se le o fatau va o le ni tangata ia ta tono lo manuia si o tato tunu ina ia te roa na yo tato ta mama tutua ia mai se fo isunga I whawhengainga ia mai se fo ili lo se tato tunu o lo alala mo papa au ina ia te ro ia mai se le lalo langi lo mai mo mai ele ta whatata noanga le nei tula o le Aoauli whatala whatu ma lo le so I fumanuia Ja, van maar no fu ile on sai ma lo le tau an tai. Ja, van tai mo le do tanto filo ia ile di va ngol le tu ale Radio Samoa. Ja, fa I lo I fo ile tulanga pe o ile tale ni o fo in. Ja, ma ona fa au nga ina ma fa au wina pe. Ja, e pe on ia ina I Melbourne, Australia. Matt, la se umi talu ona a vea o matama pesi. Mai la vai Samoa po I nei New Zealand. Ja, ona malanga tuile nei Australia. aftai se man ia masalo pe ama o le se fulu ma le lima o tausanga na mataino o fia line ia fe tato ia so e lalo niu pe alu fa nga poko mai le si ku piko mu ole o pa paso ia ma amasia io fai pesia
nai tātou e kālesia ma mea whapenana amata ma al tālemi. Ia o taunu mai nai ni sila e lua afe ma le ono ia o aluala ia o join solo i nai whaini fo ia i nai ia tātou nai ni sila. Ia ma atia e ale tāleni o le musika. Ia na poina la lau siti le lua fe se fulu fa inga lua fe suma le lua ina taimi o la ina le si usa fo i wo fa ilangi fo la nga le sunga ya lale o sunga ya vantalo. Ia sa poina le siti mo mua ia ma fa solo tua le sili pine lona lua fe suma le fa. E ia se o la whau e sao noa met. E ia se tu ai ngā musika. Ia wa e se ia tu ai ngā musika e whateitainga. Ia o le pese fo i le reggae. Ia le tu ai ngā pese fo i le hip hop. E ia se si kaili. Na e nau ina ia mawhaila o na e whaaua wina i lau tale. Tai se man. Ole ia lau foi le Ferrariti ka ua isko e inga. Ia. E wa uia mala o ke fia u le ko inga pese si lo ho le. Fa tupu manatu. Ia kama ho linga le fa o so ma fa. Mari. O ke fia u si lo songa ia e o ke mo fa mo fika i lo ia leo ho le suta ile leo. Mari. Ia pe o tulanga va penai. Ia ole e mo ia skai miwa o farike. Ia ole o ai so se ko ai nga pese e lo vo ia le malea. Le. Pese fa tupu ma fonga fa tupu manatu. Ola se ma fu anga wale na e filfilia le toinga fa tu pese le mal toinga pese le te nau ta i le fa tin. Ta se man. Ole I mana tu ho. Io te io o le upo le mazenda tau fai o le musika e pe avea ma se vaila au po se fofo I se tangata. Mari. It's like an escape foi le tangata ma pea mai se foi tūlanga pea o ia ini ni whainga tāma ni pōpua ngā mea foi le ia pea tūlanga na o te fia o ia mai o te fia o te tusi solo le tusi le solo ma o tau whai e wha whaki hoi tu ia I wha pesi e o te fia o lau meana te fia I aso I o tusi E pe o le sina I tu leo te tauanga I tu fo I lele ia wai ma o lawa noa talo noa to istasio to e utaia o le tale ni o le musika le tātou tano o le tau whai a panga maali e iopu whai valu ia e pe o te ilona e o levana I sila fia ia le funta maali o le tātou tano ua met ia I le tūlanga fo I lele wai whamai ala na ia mau e se tangata tuspesi ia malfa tūlanga na fo I lele o le whatuina o se pesi ia pe lau na e sau noa oi e te mana o e tusi mua lau solo whanto a wha pipi I muli le I le musika o le sao lea Nadina ole lava e whengo fia la le tusi mua le solo whanto a wha pipi I le pesepe ia whengo fia le whainga mua le solo ia mana tua hoi la e tano rola e wha pipi I le whati ia wai e tama fai sui si upu foi e fa palengi le fai ungo lainga ma mutulanga fa pena e fa palengi ma le fati ne o le pesi o le ala se umi o le ala se umi tanga lue ai I se pesi ia ona maua lea o le pesi foi lele ua mawhai ona e usua ia na silsila no lea I le tūlanga o le pua ina o le pesi ta se uman o le e fai asin fai na ta foi lele o isi taimi a le pisianga luenga it takes me really masinga koa ma e ku whakasi ai le tūlanga o le whātunga. Ke ilo ngā la spenlo ka kai milunga o le vai atu foi ai lunga o le piango ma kulanga hole le tau mawhainga o le whatuatunga o le tu whatasinga o se whātunga ia whatua ia matu atoa ia le mawhauwhau. Ia pe o le ngangal nai ia. E le whaingo fi? Mali.
Ya Antonio lena le fo tau sanga lena fe mena pu mo ai lau CD mo. O le fai unga lua sulu. Lua fes fu mo le lu. Ele ia o mai ngā pele i sawa le alu le social media ma tele mai ia masini ia ua whaingo fia ina ina pu e pesi. O le asa utala mai le nā teimia o mai le teimile rei. Ia ua momotua i sawa le alu le teknolosi. Ele nganta i leo le social media ma awala mwhaiona maua i se le ni mo o tau le au whatu pesi. Sao le ia lau sau nona seunga. E whaisina o le mele ia i matua i ata toe tō manatu i nā vai taimi e mai se fo i nai uso matutu o tau whainga mai musi. Ia tō manatu le ia manguala manatua le taimi nā o le siti. Ia. Male au kipi siti. Ia. O taimi nā le alua wha mai o tamara o le kipi siti mare. Ia, whengi. Sa tau mawhaia taimia o lala si uso fo ia si tamali fo ia lale o le so ia von talo i nai o fel. Ia pu ia i rumor sitting room e whaia ma pu e nā pese i rumor sitting room alai whewa i so tamaki vaat fo ia alfa fonga na tua. Ia e tūlanga fo i lele. Ia o le sina mea no loa i o le quality o taimi o pese. Ia e pa o mea pe e mea se mua vaatu fo ia i whafo le fale pe o le ase me pa o mai e alu atu e ngon pese na taimi ia al ne taimi wo o mai ia tasi ele whaingo fie o le vave o social media tu langa mai taimi nei se man le ia wai a tatu tala noa i le tūlanga fo i lele o le kipi siti o la nowi ia ia tangata foi lele o la e avantu fua foi lele fa mea lo fa lau siti le na luilo wafu ma le tangata ia o le sifo ia ia kairo ia wa ka mo wala no ngo fa lo ngo ia ia isa mo ko nga siti ia pe aki pi riskan fa mai li makala a le mea fo wana le fo release mai ko al vero te fo se manua lua fe suma tolu fa to ma la ni pine mo o la tu le sa mo mato asi fo i a taimi o nai ni si so o te watu lai nai tolu ga ko ma ke ki fo inga so le ala mai o kamanga ma la ko ako si ti fo i mi no la ke mo so la sa ma la si ti o ma pe e fa singa o fo i le va vengo o mer kamale ni o ma pe o ve si ala i me yo nga mai disko inga ska malo pa peso va ai le makau ki ole pulanga le o ka ko yo ka musuala ngo la ka ti lo fo le ka mo faise e fi o lomba ia yo pulanga na se ka to Matt, e mawhai ona o whanga ina le whaswhaitau le whapea, o le waea le polonga al musika al waitau le ni, pea? Ia, o le alawa seuman. Ia. O le tūlanga i o te whasa o alau saunga. Ia, o le pending e kasi ale pese le leia ki kango e whai, o le ase pese. Ia, ngai tango le ko iluma. Ia. Ia. O le mai le fia o pese o se fulu lua o pese fulu, pese o si ki e ke kango e kauma whai. Ila o kalangoa ko ui e le... Ia, o e la vai. Ia, as an artist. Ia. Le whaingo fia o le tūlanga na, le te whai ato i le e o le polonga, le whaingo fia o le... O le kau kuliangi pese fia se fulu o si tima, kama whai e pu e... Ia, e le si kulanga fo, i se mandu le kulanga le uofa e ko le musika. A me se ale, ke kalangoa ui e musika ka kousama. Maa li ele. Ua... Whainga ka. Ei. Le winga kala hoi lele o whainga ka nga, le winga lo ka whainga ka whaamalie ia le whaafonga tato atinu. Lele winga o lau sano, nga le amet. Kusa hoi lele bewa, peo le, ulau wa alfa fonga le tumo fili bewa, ai fili le, se tūlanga wa pena se uman. I whantunga ia wa iai le vai temblering, na tomu ia o le ala le o fea la le wa matana i tilo ia o ele vai
O fea le wa mantana I tilu tilo fo ilele iai e ono moa mai aini mawhauwhaunga o se whātunga e a whaapasene tangata fia iai masalo pe iwa sfulu malevan pasene e ka kia I pele si lua pasenge le e whai kioma. Ia, ole, raftai se man. Tulanga ia au ia o ke whaia le upu fo ilele whaiali mea o ke ilo ke fia iai. Maari ila. Do what I like. Yeah. Do what I love. If I yell back to see I, why? I'm very aware. This is Kufolile. I lay ya. Yeah. Kaufunga lele ilistangat? Lele iliskanga. Mari. I want to pull up with it. Listen, be like my poor. Mari. I'm always by lele mo la wife along. La wife along. If I yell make a lot, she yeah, it's up to them. If they don't like it, yeah. Let me pull it. Paul me all fire. We're telling him, we're telling him, I will come for you. Copy me all for me. It's gonna. You or me a copy. I don't want copy or. It's a little color. It's going. Yeah. She first paper la. Una file la. Una voice la. Una algo la. Una woman. Me let's first paper. Ne lo polaris. You pull a file. Alona winga elele ia lo tau mawhai o oe ia. E wha tino I o ma whaufong. Ia, malo oe ma los. Ia. Sa le lava le. Kongo. Ia, antonu aso la, o le nan tau mawhai fo elele tū lei. Ia pe wha tau wantu ia tātou CDs fo ia ina ia tau mawai sina selin. Ia, o le vai taimilere. Oa, uma platform si e mawhai o na wha o ngā ina. E o tole ang fan to pese. Ye ka mo wai singa senge foi le lunga o le mele o social media le fa fa ngofi le mo wai tu pe le vai taule ni. Sa le seng wa tai o le tulanga le o platform ya le we lunga social media wa mo ya se lin. Yeah. Ya ai ono le lo tangata ya foi le faile tulanga lunga. Ya pe le YouTube. Yeah. TikTok. Instagram, yeah, Spotify, pole LC, yeah, platform, yeah. O telia platform en faina upload ai uma pesema. Ia fai ale tulanga le tele o view fo ia ma tulanga pena. Ia. E ma wai fo ia ma sele. Ia. Dele. Ma no va tank. Ja. O lo te va ai tu tanto te mi le tu mi tele. Ai pea ma le lima so taluai. O le no vai entro le na upload I fai ala fa tunga fo mat. E ma fai ona e sauno. La le winga le pesele ua e fa angalo ita. After shaman. Ole tulanga ia ma le fa fonga se tato tunu e le tei fo I fala la fua le Mali. Po I fa pe na ma tulanga fo I ele o se mea fo I no fo fatu fo I na fatu. Ia wai e pe ona e sauno fo le te mi o sola o le solo le te fi fo le tusi mua. Ia ona fa to antule ia I o le fati. O le solo fo le pesele ala usungampea. O le pesele na o se mea moni lava se man. Ia. O se tasi fo I tau ainga fo ia tia una tupu ai le na tulanga I mea o kumalanga fo I ma sani na o ifo ina ia tatou ia me se fo ina Australia. Ia. E sa tupu ai fo se tulanga fa pena. Ma tal no la masi o so ia o fa tulo ia. Fa mai le tia. E fa no kango fa si pese tulanga fa pena. Ia. Lo la no kusia lo solo. Solo ma como fai fa fati ma tulanga fa pena. Ia. Le nga moni nga fa kuapis. O skulanga fo ina o si o uso fo ia kulanga fo se mako aina ma na fa pena. Le ai le tolunga ina le ta filo inga le divine o le Aoauli Antonio le la tan toria ma tu Antonio na la tan tasia tu met. Ja, avel nei no mo le tuelenga nga fa titel.
mo le ava do fa au fo o tanto filo ia wala ki nei me o teknologi fa nei ona po ia o ma fa ia ona tanto fe va ia ia wai o sola ia lo do wing fa ia skam ka e o al vilian tu foi le telefone ia lua ia se ling ia vai temine ia fa yang fa nga mai le password ma le wifi ka ko kwa o foi le e fa nga mai ka ko telefone se avia ile nei fo ia vai tak ia e fa ma lo fa tai mo le tale ni ua fa so mai ia o le ma fa iona fia ia le tanto tunu ma pepese ai fo ia ma se yo lanto silsilatu le yo ka ko ngale le usu le pesele sang no nga mo le tampo inga samo ia mi sina yo ainga wo mai ma san yo lo ma tu mai tai se man tai mo le no tai fo te le usu vanio pa ia ma ia ko ile mo le aple nga fa kai pa ia le se ka ko le kio nga le radio Samoa ta silima i tolu a mo fa tai le mana ia le nei tangata fatawa ia mo le te mona lava fatawa ia fa tai lava le mana ia mai ia mo le fo le fa tai le pa ia mo le manu so tato wa tunu o Samoa o fia lava se tafa le nei la lo langi o to fa fonga mai ai fa tai tele lo to lango fo i yalo ma kama fa na o so tato wa tunu e ala le musika ia ma se felo ne tangata fatawa fa tai tele se manu lo fa tu si o tato atunu o lalam papa ia te lo tai fo i nei ainga ia wo ia ma se fo i ma o fa fonga mai ma futa mai ia fa manuia le tuai su tato tunu fa manuia foi le tuai i tiu te o fia ngai ai o le uso vana o pa ia se manu tai o le tanto mai e tasi e peona e saunoa i le rivaenga o le Aoauli le sunga ia met se nafo i te mua lungo le YouTube mau e lungo le Facebook, Instagram, Spotify ia ma mea umanga e o iei kama i kengi ki fo i e le i o i Auskaria ioi o lana whantunga fōle dei e le anto se vai aso taluna sau i tua wewe i le vave o le sao le musika ma le teknolosi o le pese ua whaingoina ua e whaangalo ita mai a met se nafo Cha
Manolo soifua tala falava o telefone radio Samoa. O le so taunu wairi taitai o le Labour, Chris Hipkins i tiranga raiwai marae i ngā rua wahia e whaairola na whaaloalo ma wana tua taimi sa mafutai ma kingi tu heitia e meise o le whao o wha maisenga mai lana bang whai i tangata Māori. Sau no Hipkins o le so o se aso e amana ia ma whaatau ai le sao o kingi tu heitia e le ngata i tangata Māori a o so o se tangata lava. Le sa avea mua ma pārami o New Zealand tau sanga o tōna i Helen Clark na awa iei fo i rea saundinga. O le whai unga o le vaiaso sa whai ai le launga le pārami a Christopher Luxon i le marae ravalea ma wali pati o lo ngā solo tu pēr malo whaalalungia sui o le malo e whai lolo lato whaaloalo i le tuk malo o le tupo maoli. O lo mana na o le malo ina ia whaopopo atu ma le wha mautu wina o e a o onga tamaiti i nisi o mea te tau na whaatu la whanoina. Pai mai o lo mana na o fo i ia awe le wha mua i le au sia o tūranga le lei ave ese wha mtalanga e whai e wha tatau ia tatau o tamaiti a mai se le ave ese o se manatu o le a wha o ngā a onga le wha maoli i nisi a wala taua. Matatala nei whaatala noanga le mtangarenga wa onga i suinga o whaatatia mai fōringa e whāwaenga taua o primary objectives o lo sira ia i au fia i le wha mautuina e au sia tamaitia lātou goals po wha moemoenga po moe mitinga i se tūranga maurunga tara whea ngai. Saunia ina o se no whanga saunga le mua au fia i matamaiti e ese mana onga ma le whaia o se au ngā i le Treaty of Waitangi. O whaatala noanga o lo whanga solo na amatamai le asona nafi e wha mai ai le aso se furu wha o ke topa. Wari patia le tele papolenga o leo le whaatino ina le malo nisi o tūra whono fōu whaatau i kengi i le tausanga nei. E au fiai ma le papolenga i le saunga le mū ma leo no lusi o whaatuatuanga mō tangata lautele o whaamtalanga ia o whailoa e se whiutana inga wha-minister. O le News Talk wa ia whailoa o le The Gangs Bill le ua fōfua e pāsiero na whaitonga whaatoru le pāremene le bāsa fōu e tui nai i leo nisi malo si anga fōu i le whenga iei makengi. E au fiai ma le malo si anga ma whai eono lātou sueina, whaata ape ni whaapotopotonga ni kengi, e maise le hama noe ma whai eono lātou whaasā ni whaailo kengi o na wai ei nofuanga lau tele. O fōfua te tauna amata whaamamalu ia whainga i a Novema, a sa whautua ina leo le minister o Mark Mitchell, e iei nisi vaenga tāua e ono o atu i rea teimi, e le imae o na whaatino ina, pe a whai ai amata whaamamalu ia tū la whono fōu i le tausanga nei. E ui leo wali putia le tū maupeo le whinangalo le minister e o atu i dea teimi ua matua i lava tora ni ngā leo ma o iei fo i se system ua saunia mo le whao ngaina i a Novema. E tō rua tangata whainganuenga i trains wali putia na sipa kai le station i Parnell i au kilani le pōna pō. Wali putia le televisa tasi po le te o le tasi le babeao na tupoi le wha le tonu lea ma avei nā tuai la ua iei le whalemai. O le isi wali putia o lo o mūse vaenga o lo na tino, a o le isi e le tingai na tele. Pe mai sa ngā rurua i le whaio ni ngā ruenga wha le leia, a e tupoi le wha le tonu. O le whamtaranga mai leo leo ta ua i le WorkSafe, o lo teita i gira suenga ma o lo ngā rue nei, i le wha mautino i no saunga le mua le no fuanga, mo le wha o ngā ina. Pai lo foi le ripote la ua na afia o lo il wharamai mero mo le isi, ti ngā ina manu anga ma le isi o lo il wharamai i au kilani. Lo whataria se isi ripote le tamai i le nei whalame lave. Ma le tala muli, i se ripote le tamai o le au taalo a New Zealand Paralympic Games o lo whanga solo, pai lo mai wato e maua foi le isi a pine le au taalo i le tamai tai o Ana Grimaldi, le ua pine apa me me le se lau mita tamai tai le T47 Finals. O Grimaldi sa ia umia se matatia ele Oceania, mai le finals o lea taalonga wa solai le tamaitai Ecuador, ma le pine euro, siliva mo le Amerika ma Grimaldi i le apa me mea. Wa ta ua le lima i le o pine New Zealand ia taalonga, ma o Grimaldi e leo sufitu tausanga o ia le isi ave fua New Zealand i le talaina o ia taalonga i le vātu nei. Talana le video Samoa, mo le nei solulu. Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Talo falava le tala nei o le tau mo le so ma le aso atai au. Winga le tau mo le so,
O le ai nei timo to ulu I le nei aso e ono mamawhati munga mai ai whaititili. E ono angi malosi mai matangi mato whaatau savili I le Aoauli. E angi mai savili mai le tu sisifo whaasolo ina angi malie mai le tu saute I le afiafi. O le angoto ifo le la I le wha minute te ai le tu lai ono I le afiafiana nei. Wingo le tau mo le aso atai au e tele ina langi le le tau e angi mali e mai savili mai le tu saute o le atunu wha solo atu ina angi malu mai le sau a mata mai le Aoauli wha solo atu le afiafi. E o soa ele la I le toi 25 minute le tu lai fitu le tai au atai au ma e ngoto ifo le la I le 5 minute te ai le tu lai ono I le afiafi. O le tala le nao le tau mo le so ma le aso atai au. Waloa le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha I puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe. Ai moise le toi fui ato wha nau I le aonga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Now tala fiso le ya Aouli fa malo tu man tu mala fana wa onga lu tu wa onga le ya so lulu malo to minti wa me o tu wa me la onga le dei fo ya so sa ya onga po le sa e no fo le fale ya le ya fa no wi tonu le ta vale fa mo lo fu si pa yo ya wo fi fo yo le si o te an benen tu po le pizza malo lunch le na avila onga o mamau o fuwa onga o le wa fa le va yaso yo e antu nu lo fale sui la onga tamaiti ya on faile o sina koma
faisina mea ai pe fai wa e mo le a no nei sa ni mai fo ile le tanto polo kalambe masani pe ona yai ia le tuli matanga e se taimi le o toe ma bang fa tu ia le tu ia Natasha va loa ole sa sia ia wala va o to le fana le fo ia woli ole a so lulu ia ole so fani ole vasino se tema lua fe lu fa a fe le to ma to le vai ole so talo fa ma lo le nga loe ia ma lo fo ile on site le tu fa wow ya ale radio Samoa le Fofogamua Aoauli ma Fofogamua si o lia le tula efa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele wha pēr manrua mo le vainga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo i ma tuipui pui o le whanau witi o tuipui pui le COVID is fluiva mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu wha pēr ma tuipui pui o le flu Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai mangele e taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tofa ale tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Pesota imai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. O le vetua o lele ma le vetuta i ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe aua lai te whaatuai ai lesi tala nei lo walo wala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Masalo ua e ai i whale fō mai, po o taa vale ale whono ma e whape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i ainga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Tasilima i vatolu amo. Radio Samoa.
tunga mai le Pacific Love Band ma small man i le divango la Aoauli pe ona tusia ma fatuina e le sunga lewa o po le telenga ya panga malie yo po fa valu o le se antu le tantu temias full ma le valu miru te wote ai nei le tolu a fe o le to ma to mai ya fa malo antu mo to fa tala fa antu le divango la Aoauli o le asolulu ya te o le nganto tono New Zealand la vai ya fa pe fo ya tunu e ma mount mai we te alu mau le tātou polo kala meo le tuli matanga i se tengi le o toi mamao. Wha linga wutonu mai le official le Radio Samoa. I le nei fo i teimi o le Aoauli. E wala walo no fo si la fia. O le tātou tusi o le vau filifili ma le songa. Ya, o le vau filifili ma le songa e wha pe nei lona wha matalaina. Aua ne ingalo. Ea, sau lo minga o le tusi o le songafa tasi e male lo minga o le vau filifili. E mawai wha lupenga o Samoa si sifo tutuila mamadua o nisi o tala tuku o Samoa o ala ngā upu o le matafa i le matai le whaingo wha le lawe e peo wha i puiponga ma liu le o siu singo a inga pe si la whainga o paolo o si i wha aloalo wha alangingo i ka le sia e ma le tele o le ngangana o wha alo longa e na o le fitu se folu ta lalo na tau na o le ofisa fo o le Radio Samoa i le tolu pa tolu ona Hobart Avenue Marukau e maua tuai sau lo minga monisi fa matalanga e fa so te maila tanto ofisa te mi fainga wenga ile lua no lua tasi lima i watolu lua no lua tasi lima i watolu a fa yo naifia o kamai ya lam tusi fa fonto on kilani po fa fo New Zealand e te anga isa o la vo e lunga o le upenga te fa langi shop radiosamoa.co.nz shop radiosamoa.co.nz e fai mai ia sau oka o nisi down tanto fa silanga il divango la Aoauli mo lo sila fia e o le tala fia e awina anto le Radio Samoa le Miss Samoa Pageant Premiere Night e po o sina fa e mo fo ile le o le tulanga o le o yele sa ilinga sto sala o Samoa ile an fia fideng tau le July 5 me fa yo e mai mo tu sa o e lunga o Facebook ma le YouTube o le Radio Samoa a wira mai tanto fa salalonga e tua mountain le fale o le malo e dai le ele fon e o am fa yo e mai mo ye pe o fa pe i mai tan pedanga ale missa mo lua fe lua se fulu mo le fa ai de ngataida yo o le makwa maka kia ka ko kwa fa i me maka kia ka ko e te toi mai mo fu fo ile a wina tu sa mai o fa salalonga le Radio Samoa mai Samoa ile sa ilinga le sto sala Samoa ile fia la sto na i a so nei lo do winga le so fituna o le masina o September e tolunga ia tolumanga fo o le tewila o le nei tausanga se fuluma le lima tausala la le le ia po tamaita i la le sui tava o le a filifili mai ia se tausala o Samoa lua felo lima lona wi tele fi misianta to fa salonga tu sauna o le lima le fifidei ia ma le tau le ono ile fiafi o le aso to nai ia e lima fa yona imisia i lunga o le tutu ala Radio Samoa ile tanto wafo Facebook male YouTube ole wa lus fulo minute te ni le July lua afo le tolu polo kala me le fa na wa fa ngoina ole tuli matanga hey Time
Matua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Tala Falava, and this is Ali Low Titi, and you're listening to Radio Samoa. Hey, this is Shane Cameron. You're listening to Radio Samoa 1593 AM. Tala Falava, o Lapi Marina, Mau Belo Litio, ile Radio Samoa, Tasilima Iwatolu Amo. Sawi ola wow, se ta umaya ona o ita. Sa otumayo wow tafa, musu mai ilo taringa. Se ta umaya itelo for morning, here iata. Shit up for no, kill him from tar, yo, limit to love. I feel no pillow for family, person on a whole lot of Yasakele, Kamasuma. So, kill Sammy, you're enough about the Bungala, kill him a Kalakaba, you let him bungo, really kind of sort of out, not bungo. So, when you pick, I could obey you out of far, but not go to my fapping out, I come on Maloya, Bakula in Buka, the Kelomaya Ika, the Swarta was silent when go feel the Polonga. So come afa, no galala. When my petting my sugar, you know, Sabi, oh, Mount Mabao, oh, to Tawasa. Find that Tamatina, oh, Mare, oh, Tin, yeah, oh, the Sabi. Fianga mai Richard Parker le divang ola Aoauli ma zipso fa pe fo ile tumitai ya vanessa kai pesu wa fa ngoina sa ye o lo wa fa li tulai tolu sa le bai le fa na wa onga mo le tu polo kala me le divang ola Aoauli Radio Samoa tasilima ibatolu Radio Samoa. Tasilima itu Amo. Leufia sinana tulima tangau, paapea lava ita ole fanau, ole atuyo umatua, tulita ile aonga. Matua awa ete fa'au, ona pau ole kuasa eluluti matale upenga.
veia pisa molenu Sa asia eta fa asao Sa asia eta fa asao Atini pao Neolata ua Talo whaatule nei fo i tula le Aoauli Samoa, malo lava fo i le soifua manuia, malo le fo lau, malo le onu sai i le nei fo i aso, mai se lava fo i e tātou o mātua, ia wha malo le onu sai le nei aso, i le ngaluenga whita fo i, ia ina i alo mana i whanau, le momoli ina i a onga, ia nisi o la fo i e talitonu, o le nā ua toianga i atu, i maota malawa, ia o lo wha au pia fo i a onga na isi o le whanau, wha malo lava le onu sai, Taltonu lava fo i le o se ngaluenga whaingofie ia ai whaafetai tele lava i lo outou ono sai ia male alofa e mai se fo i le pelenga o whanau a wā o lo tātou luma na i lava lea mo aso atai au teine matamal tutul mtangau ia Patalo fatu fo i mawhaia onga ia te outou uma lava ma whaio na maua mai tātou polo kalame a whaio le nai te whalongolongo mai le leiti o ta avale ta mamatina ma naia ia whaifo i le nawa e o i le whale whalongolongo mai ai le lei tele po o whea lava o nisi fo i te tono whale a onga o la fo i whalongolongo mai ia Whaatalo fatu whaia o ngai te outou uma lava, ma lo lava, le ono sai te outou le nei aso ia onga, e sere kou le lei. Ia, teine matama mana tua foi. Umi la foi ni se tātou tala e whai. Pe a umale tātou tatalo, o le amatango le tātou polo kalame, tātou te amata lava i le tatalo, ia ona wha wawai lea o le tātou polo kalame, ia file mu le leila o le pisa, au lea le a amata te whaia onga tātou i le tātou tatalo, Ia le leita maiti tātou ifo matatalo. Vi ia oelo mātou atua ele nei fo i aso, mātou whaafetai lava ia te oelo walofa, ma lo wanga le leia i mātou lau whanau. Taftai tele lava mo le mea lofa fua i fua, o le hola ma le malosi ma ia te oe, mātou wauli ai fo i le nei au auli le atua, ia vi ia lava lo suafa, whaafetai mea uma lava wa e saunia, Wa e whaamanuia i nai foi i mātou i le tausinga o mātou tino leo langa nei ia vi ia lava lo suafa. Whaaftai mo nei o mātou mātua, a maise o mātou ainga uma lava i le tausinga o i mātou le whanau. Le tuala mātou tamā, Mātou te whaafetaia fo i loa lofa i le nei aso, a toai fo i tau sanga i whaopopo. Nisi o i mātou, mai se fo i le soifua nei o mātou mātua maainga. Ia vi ia lava oelo mātou atua, whaafetai tele i loa lofa, whaafetai lo wanga le lei, lau pui puinga ia i mātou, whaafetai tele lo mātou atua. Mātou te salo mana tua teine matama uma lava. Ta maiti uma o le nei la lolangi, wai fo i se teine ma se tama o maua la mātou polo kalame, ia o atu i ai le alofa tunoa o oe Yesu la mātou wo wha pele pele, mātou ta talo wha manuia, ia o onga a teine matama uma lava, Fo ele poto ia i lātou, wha manuia ngā ruenga whai a tamam tina mana i o mātou a inga. Wai fo i le whanau o maua i tino mai, nisi wa maua i whaanoa nuanga ona o le wala aupa i a laua fio e ala i le maliu maleoti mātou tatalo wha a mawhana whana laua fio. Mātou wala aulea i a te oele nei aso, anga lelei mai pui mai laua fio i toenga o le nei aso, ina ia hi u lava le aso i le vi inga o laua fio la mātou tatalo lea, ia lātu le sofa pele, Yesu ke riso lo mātou alii, Malo mātou whaaola, amene. Malo tēne matama, tātou lea talitonu a whaiaonga. O tō atele lava tātou o le nā o fia lava foi. Ia e whai mai whaatasi le tatalo le teimi e whai tātou tatalo. Manatua, ia awa foi lana i ngatai i. Awa na i ngatai o le whale haonga le teimi le talo le haonga amata. Ia ho o foi le whale, whaamasani foi oe. Whai e oe le tatalo i le whale ali teine matama. Ia, teimi la le afiafi. Hai ata mamtina le la whai au tatalo le tatou lotu. Ka kole onga maka o ka le popoko ia io e.
po poto ia o teina matama ia o le aonga amata. E whai le tatalo wafoi o lai tatalo ai tatonu le aonga amata. So o se taimi o le aso ioi. Talo e amata i le aonga. Ia. Tatalo le taimi o mea ai seva ai. O isi foi tatou. E umalona mo moe wo o le taimi foi le lo feala lau whaatali ta mamtina e o atu e piki mai. O le manai ia e foi le tatalo le nai whai le taimi le nao le aso. Ia e whaafetai ai a Yesu ua saunga le mu le aso wa aila o tau teine matama. A whaila ke onka ke le aonga. Taimile nei tō angai alu lea onga. Se lea onga o lea onga mo oe teine matama. Wa a poto lava oe a matatu le taimile nei. Le ke la ikiki ai e te alu watu foi o lea onga tūlanga lua. Oka ua makua le popole whai a onga ia te oe. Wa o la ua e loa le lei ia ma ua e sahuni. Mo nisi o onga leo le ata pena mo oe ai a tō angai alu lea onga amata. Oka o le lea tili le na ia maua ai fo i tātou teina matama. Maua a tātou ia o onga, mami onga uma, ia ma tātou tū maanga. E ta pena i tātou mo le alu o le tūlanga lua. Ia, la ia siau teina matua, ia whape ngā lola, ia o atu na o e wa avea o ma teine matama matua. Oka le fia o ta mama tina. Ai se wafo ilenga e ko anga ke alu la onga amata. Ia, wala le kawa iloa. Le tele tamaiti. Oi tātou le na whailonga la sa whanau la sole nei. To a tele fo inisi le fo i loe whai aonga. Ia le asol nei na atoa i fo i ia tau sanga o nisi o tātou. Ia ese la le whawhetai o tātou loto ia Yesu. Ona le alofa Yesu. Ia fo hai mai fo i le isi tau sanga le nei mo tātou malava. Le ngata fo le ia tātou tamaiti. Ia whapena fo ia tamamtina. Ia whapena ia tina matua. Matama matua. Ia le leila usu whaatasi le pese o aso whanau e whaamanuia ai tātou ia ma tātou fia whaatasi ai whaelonga whaatasi au tau aso soifua ia ma aso whanau o mātou nei tamaiti o tūtun matangau leo tele mai Lucia mata mai Lucia tātou pese ia tolu ia manuia to waso whanau ia manuia to waso whanau ia manuia to waso whanau whaamanuia le atua hip hip hooray hip hip hooray ia lele pati uma tātou talo sia anga le atua whaamalo ia te outou malama teine matama wa atoa outou tau sanga le nei aso fuha ile malosi whapena fo ia tama matina ia mana i o tātou tua amatutua anga le leile atua lo outou soifua whaamanianga na outou aso soifua mai tutul matanga lei teine matama ia o le mana ia e tātou tama i alonga fo i lea ai fai fo i la e fai tau ale tusi au tātou matenga Oi fia fai le mate e ta alo pe a fai tau ma fai matenga i le aonga mate fai aonga le tele to a tele yo wo se le fia e fai a mato matenga fo ia i to tonu le aonga mata o nei la o tātou matenga la ia e mate mai o tou ia po a manu ia ai po a fo ia o le a fai tau te fai aonga ia o la tō fōlinga o la tō wāmio ia o no foanga fo ina no fai e loa le tamaititi lai ko anga e wha alongo pe o le taimi le vasenga ma le taimi le tala noa i ma fai aonga a wa to tonu whala aonga mata tātou te tala noa i so se mwhaenga lava e o i la au e o i manu e o i no foanga o manu ia e tala noa ai tātou wa popoko ai ala popoto teine matama la o ngā mata o lela ia vave mai le mate vave mai le mate o tau tamaiti a lela la fai taua te fai o ngai make mai o kou po o ai la le a saola na mate talongo mai Pahenga mo mua lava. Fai mai. O au se tālia o te nofo ai. O aso lava.
o te oso ai. O ai la. O ai. Hui, hui vela waka o mai fa mai hosea. Le ai, o ai le ngoa. Mana tua le tala no tātou o le manu. O le manu la, le lau ka o wha onga. Ia o ka o kula le si vaenga mua mua fse soani lau mate o le manu. Australia no foi le manu le, o aso uma, fia le manu le, oso. O ia pati uma mai mo Emi, wala au mai Emi fa mai Emi. O kangaru, ia, iyo. Vai. Le manu le e popota foi tātou e tau le whaapalangi, o le whaasamo le manu le nā, o le kangaru, ia po le kangaroo le tau e tātou. Ia vai paki uma, tasile aia Emily. Ia leisi, whalongo. O ni usilau te nofo ai. Ta fia le lava, ai le aini o ta apa au. O ai la au. Te whalongo, o ni usilau te nofo ai. O te fia le lava, ai le aini o apa au. Lono winga, o le manu lea, e te tawana lele. Ai le fai mei le ngionga apa au. Mate mai, o ai lale na. O ai, manu ki, a wika fio lai. Le ai, ele o manu ki, o ai. Eto, sele le, mongi eto ni usila. O ai, le, tele le tama leo raupena, fai mai raupena o le kiwi. Vai, kiwi le ngi apa au. Ia, le tele tamaiti. Te whalongo. O te oso I lunga, o te tofu I lalo, o te tāwhiti I lunga o ngalu. O ai la au. Lona winga le fai mai e alu, e tāwhiti I lunga o ngalu. O whea mo ai ngalu tamaiti. O whea? O le sami oka le popoko, whawhitai lava si osi. Ia, o lea lau tātou tala no a whaila o le sami o lona winga lao lea. O ia, le tele. Ia, o le ia la e oso I lunga. Ia, e tofu I lalo, pe maulu fo I lalo. To e tāwhiti I lunga o ngalu. Oka, oila le ia le na. Oi. Oi, ia, va aila o tau whai nei loa mai o le ata o le ia le tonu, le tatou tusi whai tau, whai mai o le whaasamoa, o le mumua. Ia, o le mumua, a whaapalangi, o le o le, o kase, kai ko popoko ke le alana lai mana tua tatou, whaasamoa, tine masama. O ka le wasau leisi, mate vai loa, kasile aia sia osi, tasile aia emni, le tele, ia o leisi. Hei mai, o te lanu moana, e whaasusu la utama, ua ngau ale fuai lo mamafa o lona winga, o ka se la poa. Ia, ai lanu moana, io e ai iai foi la lana pepe po lana tama, e whaasusu, Teine matama, oai na te mate ina mai, oai lale mea ola le nae, e la po malanu moana, whaasusu lana tama, oai, ese lei, mala au mai ese kia, o le tafo la moana, vai, le tele, ia, leisi, whalongo. Ia e whaatafa ma e soso ese. A wā o le nei ia e whe ai tele. Wai se si o tau e loa le ia le tau whe ai tele. Wai, malie, ia pati, uma ese whaingofie ko a wha, ia le to a wha le o tau le na mala au mai o le malie, le tele se ko popoko. O mamo sawa. Ia e pata tu le au wala lono wingo. Ko se la popo vai, mamafa tele. O mamo e sawa, e pata tu le awala. Oai la. Mate mai, oai. Oka, ia, tilo mai tatou. Ia ole solo fanua. Le tele. Ia o leisi. O te taai le sami, e valua u vai. O maua oe, o ka ua o toso ina oe ilalo. Woka fio lai, e fia vai, e valu vai. Oi, o ai lale mea ola lea e mau ele sami le loe tatou e valu. E hei sia so fa mai e valu na ave, ia lela fe mai e valu na vai. O ai la lea, make mai, oi lea.
Oi, fa mai o le paa, le ai e fia vai le paa. Oi e loe fia le whai o vai o le paa. Ia, le whai mai e valu o na vai, o lona winga la o ai. O ka pati uma mai tātou ia, o le tātou wō lea o whee. Ia, io e mana tua fo i wa tele na masani tātou e valu ave le whee. Ai whai mai whee o uvai, e valu o uvai. Ia vai le mana, ia Leisi. A tingi malo, e tau nu mai ua leva le po. O ai ia. O lona winga, e ngofo le atingi ai malo. O le atingi, ia o le pau fo i le po le vaenga le i fafo. A le lai nofo i te tonu la uo lea. Fai mai, e tau nu mai ua leva le po. O ai se siau tau e mate mai, o ai lal tato uo lea. Ia o leisi la fo e whamtalanga e sosoani lau make e malo le atingi. A le fai anga ia. Io ngā usu mai ana le la le tae au. Ia e whatu atau nuu le whale wa leva le po. O hai le nai whai anga whapena. Lelei o lau mei. Lelei tele. Io e wafo ia o lau mei. Se le whaamali uliu whai le mu. Ea. Lelei tele. Leisi tato mate. O te nofo le pu i le matawhanga. O la ua meo. O te alu wha atafa. Oka. Whamatala o ai lea. O ai. O la tato o paa. Ea. Pa ai alu wha atafa. Ia vai lea. O tau i loa fo ilai i o le paa e alu wha atafa. To e tasi oka. Make mai la e mawanga la make lea. Ia o oe la wa malo o la sole nei. O se talia fo i o te no fo ai. O te fo linga i se tama i pea. Ai le ai. O ai la hau. Nona winga, pe folinga se pea, ai lo se pea. O ai la lea. O ai. Le tele tamaiti yo la tato wo lea o koala. Ia va ai la ese le kou le va ai la le la wato atele ko afa tolu ai va enga ia to afa. O le si va enga le ta itasi mai ia le tele ese le mana ia ta wa tele to anga ia lu la onga amata fai tau le tusi kilo tusi nei tono le fale onga. Ia poto ai oe mai loa ai oe mea malava. Ia va ai la pati uma mai tatou o le tatou ta alonga le na i le Aoauli nei tēnā matama tae hau foi. Ia tatou toi tuli matai foi po le ase isia tatou tala noanga a tae hau a o la tatou tala noanga la le na i le Aoauli le nei tamaiti wha malo lava ia te utou lava o lea ua mawhai o na whaalongolongo mai. Ia mawhai o na taa alo mai le tatou matematenga le na umatu nei. Talo sia lava o tou maua le maalosi. Ia ma le saunga le mu teina matama. Manuia tele lava. Le Aoauli le nei usitai a tamamtina. Wailoa. Ka o mailoa tamamtina wa e whaalongka. Ia wa au mai fo ila. Ia o e whaltalam whai a onga. Ia manuia tele lava le nei Aoauli teina matama. So fa soifua. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Mitai, sia utunu na ufana wai. E hui na tau fetongi o na tangata. Ai miliona pela vai leva ai. O te lefa angaloina. Le penina o le Pacifica. La Samoa i le anganga. La lele o folina.
tua e tu mau pea lelele ma le la fia fia o tangata la usamo ile anganga le au te mita si a utu una ofana wai e uina tau fitongi ona tangata ai miliona pea la vai leva ai o te lefa angaloina le pedina oia le pacifica la usamo ile anganga le au te mita si a utu una ofana wai e uina tau fitongi ona tangata ai miliona pea la vai leva ai o te lefa angaloina le pedina oia le pacifica la usamo ile anganga So Fofogamua now le join tai o tinei ma weno penino le vasa ina o joy fitu minute ona tala o le tula e fa. Samoa o jolunga joy fo ina ma le tutua mo o le ria so lulu la so fani o se tema lua fe lua fa. O le fo se tutua le a mafai ona e maua i le so. Ya fa manga lo moile leo pe afe wi senga na wole tauta bali i le tanto ma tanga potoa le tautai e le temi sa se la na ai tanto talo soifo le lo fo le tua o le ata te atu lo to soifo ma le bantu wona ile aso ata au ya ona fita ba ye fo ile lunga pe nga lunga lo le o le ngalo le polo kalame o fa ngoina nga ifo nga ifo le la ya ma le fionga ya pescha po le fionga ya le anto severe e mo le sunga ya Isaac Paunga mai le tau le fase i le tulai fitu i le fiafiana. Nei mo tantou, ia nei toi mo o fia o i le tauvanga o le misa mo, i o e ka no fai, ia istua le kwa mai er ka la le skoi inga. Sa wa misi le tu le ita mai, ma kwa tu le ka. Ciao le limo le video lungo le Facebook, mo le YouTube, mo le radio Samoa tu sa mai. I tua monta le fale o le malo i na i le ele le fau o le whapelea o na mawhaiona e mai motu saoai i le Miss Samoa Pageant Premier Night i le a whiawhine i le tu la e lima i a whilo i eila so antau le lofa ma leanga le lei o le tua a lofa jele antu le tau auna Fofogamua wha soifuea. Samoa le nuu o te nofo ai pe wha pe whea